planet for so beba betrase na yetimi edi dwuma no niema enso atumi akoyie enti odofo ade achi de koso mu afidie nu enna ha fa super glue so na chechire boho na yentimi enso mo so mpa na yemfa ensem ni nyina enso ema o me amedi dwumadie ho chia me yefra me BOHYEBA nana amani yeboa afei yenko na yenko nkofa eye ewiemu nsachira ye ho amanebɔ no emfa ensomo na ebeba wakwan mu a na eye new age agrochemicals na daroma abusua eba ne se uye kwia yo a yede ye ne aya ho ode ne ade ye ne sese no udi akira wanhwa enoban ne nso no na untimi mpo eni enti fanuno fakade fa ne mapa enso ye adwuma na bibia enkoyie akateken akate brafo aseta star adam anupa ni nyina omu dibia ba ayeye kama girane na so papa rockstar eno so egiram ebia wonsa kadro we bia kokko akuani obeye wafu no ma bibia so aye kama afi edura wo de bedo eye efu na se de afidia wo de beguso sekan aso ne soso fertilizer ne ade ni nyina anya na ene ekuawa basika pa nti odofo o trantra ho na wa ma wani amre na okuawa na wo yo no so no wa anya sika pudio amfiri mu dia kokko me no kasa million e dia sabako ene atua bag bako mampani John Dramani Mahama se August obesan so atum enti odofo obetum dia na otena ho etwe den kwai ne kwakoya fu na niema nkoyie koni wait kwaji nupa ne faye wafu frɛ 0244896701 0244896701 ever new drinking water yabuju nsuo odofo wutie mi pensupa de agu minim na bibia so akoyie de amawo de a ene na eye ever new drinking water uye program bi te se aware eye badinto wa upebie di dwuma wo office anasa fiefie mu a eye new age eye ever new drinking water eni omunkonko kita ho na omoma unsu pane no nom frɛ 0244896701 0244896701 omubutu kono nwa wo mo enso ebo adwuma kokwaji unsu na bibia enso enkoyie emfa ema na da romanti David Kofi Atakra anopai waya kradwa ode ewiemu nsachira ye ho amanebɔ esom yen Kofi otemenka fayeko menua bedawase mechia wo ene wa mo kan ho na anopai e wo studio enyina saa so na obi biara ode ne radio ato ha na wotie wo ene day no mechia wo no so bi wono ma motai e monitor e wo social media platforms ahodo ne nyina so no mechia won ene day eye efiada Friday da etoso edu miensa e wo bosomi ensia emu se na ewiem ebesi aye afa efisese mre kusi se ade besa eno na ebrere duro so se mede enkyeremu ema ono eno nti ora Michael Kakari na ne sahye ene report na asese duty forecaster efie njuma kwa ohwe ewiem nsem so Ghana Meteorological Agency na mebekyerem ede ama ono enra erade ya adom ama ewia kakra boye wo etififam ene anafofam na ntitru wo etififam no ewia no boy mewiem tema won betie ba anafofam ha na efa forest zone ni coastal area ho for the ewia kakra boy no ewiem kusoleta in the day nsuo hu nsem no na enhye nkran enra na no ti ahomachim ho eba anope no as usual ewo forest and hilly areas no ebo kakra efamu ewo ho anopa we nso no eposo enda ho the state of the sea rough temperature ewo Ghana ha anope minimum ejira 21 degrees Celsius na maximum ejira 26 ifi Monday eba no sei na ewiem aye saa bepem ene Friday na anopa we ekro no so no ye hanimu se rade beti wiem obebo awia ede amayen ewo etififam ene anafofam nyina no ye hanimu se anopa we ekono awia beto aso abobiom ede amayen eno ti wa amoye kua 43 a motie me enanopai a mowo etififam ne anafofam enyina no anopa we nsuo enhyeda nhyehyeye newum se ewiem beti ama awia abo no eno ne nea ewo ho ewo most areas eno ti wo awia bremu no ye fa
coastal area titru ɛyɛ western region ɛhɔ na awia ne bɔ no bɛwɔ fam kakra saa so ɛna ɛfa part of central region ɛhɔ so awia ne bɔ no bɛwɔ fam kakra wɔ meaeɛ bi na wɔ ɛtifi fam temperature bigyira between 34 to 36 ɛna afei ɛba anafo fam ha forest zone coastal area ɛna afei ɛyɛ wɔn middle sector temperature ebigyina between 30 to 34 na kyerɛ sɛ fi Monday ɛba sɛ na awia esi bɔ no saa pɛpɛpɛ na ɛnɛ so yɛhwɛ no mu sɛ ɛbɛtoa so ama yɛn yɛhwɛ nsuo ho nsɛm a awia brem hɔ ɛkɔ na yɛhwɛ sɛ ebinom tie yie a nsuo kakra bɛgugu ɛde ama wɔn bɛtanɔpa wei ɛkɔ dɔnhwere nsia yɛ di anim yi deɛ nsuo ho nsɛm no hyɛ da ngyina ne nan so saa ɛno ti yɛhwɛ chance of rainfall ɛwɔ morning report yi mu a most ɛdeɛ ɛgyina between 30 to 40%. ɛno ti no nea mɛka ɛde awie ne sɛ anɔpa yi deɛ ɛhɛn sɛ wiem bɛte deɛ ama awia brem hɔ ɛna wɔn wɔ coastal forest and then middle sector yɛhwɛ sɛ ɔmotie yi a ebinom ebenya nsuo kakra ɛwɔ wɔn pata mu menua megyina wei so ɛde ɛnɛ report no ɛsi ɛwɔ ha na madawase ɛwɔ akwanya a ɔde maame ɛwɔ fidie so ɛwurade yɛ adom ada foforɔ yɛbɛsan ahyiam biom yɛnso yɛda ase papa David Kofi Atakra ne wama ne bɔ anɔpa yi wo nso wode asom yɛn fikɔfikɔ kama paa emu ɛda wo nta abusua sɛdeɛ David atimi akyerɛ mu no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛno nso ɛteɛ enti ma yɛntoa so na hwɛ na toto nneɛma yi na afei na kuafo no ha mo a wɔkɔbɔ spray ni ade ne mu ɔde enti ɛna no deɛ watimi akyerɛ sɛ wia na ɛbɛbɔ papa enti wotisi mu a na wo nso watimi ahu nea wo yɛ wo ho ɛne hawa o hyehyɛ wo nneɛma na bibia ɛnso atimi akɔyi ɛde ama wasante atimura bank limited ɔsɛ menka nkyerɛ sɛ abusua wo tika sɛm bɛkɔ yie deɛ yɛ ɔno ɛne betimi ɛnso aboa wɔn tukɔ na ɛne no nkonkodi kasɛm ga na bibia ɛnso nkɔyi ɛmfa ɛma wo na branches no ɛdɔɔso current account fixed account fixed deposit nom ɛne ɛyɛ microfinance ni nyinaa no wɔnom yɛ bi savings account kɔkɔ bi na kɔ branches no kɔnɔngo odumasi agogwa yɛduase afɔ nkwanta Roma Health Pharmacy dwa so na dwanse hɔ ɛna headquarters ni nyinaa ɛnso ɛwɔ na okɔ wɔnom aso yɛ a wɔbɛboa wo ɛma osika sɛm atimi agyina kuani sukuni odwumayini kwagye bosia fa yɛ adwuma wode abosia no kora usura penipa baako ka ho na monyɛ ɛyɛ miensa woyɛ onko a penipa mienu ka ho na monyɛ miensa bibia ɛbɛyɛ kama ɛnso ɛde ama wa kyerɛ sɛ okɔ a wɔn ebetimi aboa na sika no mogya motweetwa ne kakrakra na enema ɛnso akɔyie ɛde ama wo abusia Ghana nsɛm ɛdɔɔso ma memfa bi ɛnso mu BC ya hyɛaseɛ a yɛtwerɛ na ɛnɛ ne de ɛtɔ so miɛnsa hyɛaseɛ wuku ada no 11th ɛna ɛnra yɛto aso ɛna afei no ɛnɛ ɛnso nkwadaa no ɛkɔ akɔtwerɛ ne mu nsɛm deɛ ɛnra mede bɛto w'anim sɛ okɔpiem atifi do mantamu a na nkwadaa 21 ɛna de nyinsɛn baayɛ a wɔn nyim wɔn bɛtwerɛ yɛ na wɔn nkwadaa num wɔn awo ɛnso ɛyɛ 17 day 1 na news epie wɔ hɔ na ɛnra atifi do mantam hɔ no mu a northern region honom enkwada bi a womo enso kwa akotwero womo ye enwotwe 8 eye BEC candidate a womo efri eye nankwangu yapala MAJHS kwa akotwero e northern region eye tamale SHS na womo kwa akotwero no nyame amfafi womo nya akwanhia abobo ya ede womo kɔ ene opani bi a ono nso eti moto so abobo ya ni moto no crash head on collision ede siani anim ni anim ma eye moto no kura no pani ana wotwie no wuwi amunum hwa emenkwada enwotwe no so preparatora wo mo ekopie center ho no na kyerɛ sɛ de exam semra ne ho hyehyɛ tie no ebre ɛsɛsɛ wodi beduru ho no apa ho kwakiri kura ntinya ade a wo mo bankwada ne kwan ma wo mo etimi tworo ye ɛyare ho sɛmpa we nanka yɛnhwɛ anim sɛ bibisa ebitumi enso asi kumase nso akwada bi enso ehwere ne nkwa wɔtro paper no na ɔso yare na yɛde ne kwa ya asabia no fofia ntoata ɛna ɔno nso a nyame amfafia akwada no wahwere ne nkwa ya yɛnti yɛnkwada na wɔ mo tro sohwɛ no yɛnkɔso mfa mpa bonta wɔ no machi na bibia enso enye kama emfa emma wɔ mo NCA ɛyɛ National Communications Authority ɛde babatu dwa ononyamfo ɛyɛ Samnati George na oye digitization minister na odebetu dwa se radio stations bi mako adusia and 964 womo mra ne hyehye twira se ACP na womo eye adwuma no enya ade asa na yemen aye ACP ne santi
onam NCA so atum sa radio stations no watum anya ade a wonum betumi enso aye adwuma gese womo atimi adi nhyehyɛ ene emre bia enso eso ewo sa akwan no so no de asem ne betu dwa na ye de ja wontumi radio ka ho asase radio stations no emre ni mafa ye kwaba mebobo ni nyina di ama baako 64 ena odi betu dwa na kyerese enye asem papa na ensem yi betu dwa no ba do hwere baako mienu ntam na mampani so de krata pie fia bankesiem se bibi de clemency kyerese wa pachew ama wo mo hu mo mobo wa pade no wo aha mercy grace period bosome baako wo mo fa nya hyehye nya ntotoe se de be ya eka bia obi de ne nkrata asem a enya adwuma license awuo ni ade nyina no wo mo betimi akeka ne masisi ani na wo no mahwe aye ho adwuma na bosome ne so na wa obi bia wi ana kyese ne wo to aso se radio stations wo mo guso ye adwuma na mo bosome ne beso na wonye wo nkrata asem nwie di a ene na nya obi ne kuma ntwi emra no ebidiu Sam Nati George Ningo Pram MP. Mr. Speaker, a few minutes ago, His Excellency John Dramani Mahama, the President, directed that the Ministry of Communications, Digital Technology and Innovation work with the regulator, the NCA, to allow all the affected radio stations some additional time to correct the identified breaches within a defined time frame. Those who fail to do so shall have their authorizations formally revoked under the law. In line with this directive from His Excellency the President, the Ministry and the NCA have granted a further 30-day grace period to all defaulting entities. Mr. Speaker, this is not the same as the arbitrary revocations and hefty fines imposed under the previous administration. As the current government, the Ministry has also been instructed to waive all the applicable fines that should have been applied to the defaulting entities. Mr. Speaker, since morning, I have received calls from colleagues on both sides of the aisle, notifying me that some interests they may hold have been affected by the ongoing exercise. Dear honorable colleagues, we passed the laws and have a high bar set for ourselves as honorable members of this august house. We need to lead the way with exemplary conduct. As a ministry and regulator, we are status agnostic and will be fair to everyone irrespective of ethnic, religious, political or social affiliation. Enti wei eye Ningo Pram MP Sam George na ate se enra mrahye be fie wo kyere semu se anka ono de o de ba se yantum tinton tanye se bia ethnic we free ha we I say there be amanyoku AB na ABB we MPP party MPP station na we NDC media there be on the other basan kentum na so mampanisi mo mu nyina bosome baako grace period na wo mo mfanye wo mo ntotoe ene wo mo nhyehyɛ yi na bibia enso enkonkwan. Ghana Registered Nurses and Midwives Association wo mo strike no wo mo hyase June 4th ene 13th June ti chese ekosa na fo be yedumu ena chese yekui na abusua anu chese ni enyan anu ayeden sese ukopiem private hospitals a eho no maye my why choked enti obi yade kra na unhu mpo se ode na ekọ unhu se ode na ekọ na enra wo mo ene eye Parliamentary Committee on Health a chese chairman ya oda no eye Dr. Mark Kett Nawani na wo mu ehyiaye eye meeting kama a wo mu wie no ne betu dwa se o baabia no baba ye na kwakodu ndi wo mu susu se anesefo ne bagia tuma sanso abadwuma nesefo mpanifo ne se wo mu so wo mpanifo wo fie Council of Elders enti wo mu ne wo mu kwakuhia na wo magye wo madwen kyerɛ die besi bia no wo mbema Ghanafo aso ate se wo mu badwuma ene anase bi kra adwada anase bi ochena meme anane kwasi adam be resume na o ma start ya adwuma ye hwe de sunsu ande board ho enso ebefa ewo sa kwan no eso Zoom Lion adwuma kuo no oni aban ewo contract na se na contract na wuda dada na emusikatwa ne ade bi no na yensem pi ntinsentwe ni bi efe ne manase zero de kodan eye mampani se wonye mu hwehwemu na nka beye mpo a wontwam wo mo ye hwehwemu na wie no akrata afia bankesie maba a echiremu se contract no won ma twam tinton tan contract bia ensu enni ho contract bia ensu enni ho sa ne santi me ne okasai
wonom atwam na twa ye twam no nyina no sa na sika na etwa se Zulai adwumakuo no tuama ye maamenom a wo mo prapra krom ema ye kra se na nya sa na wo mo tuawo na wo contract ni mu se nka bosome bia ye ntwa obi opra bia 850 Ghana cedis sika dada no 8.5 million na so na ye tua Zulai adwumafo 2.5 million mienu ne fa enti 6 million na aka na fa he yesi yeti omamu na ye chechire man ye chechire Ghana na djuma obi ye ho akatua fama no wo se won fama no na we eye 8.5 watimi afa mu 6 edi 2.5 enema adwumafo na apra eda fom obi ba so ye free ni fie aba be prepre krom gotam ene mafunu egumo nipa de ne nsa be ba betete na tua ne ka 8.5 was mama no 2.5 Ghana empanifo bi no and the contract ni atwam empanifo so mo ba ba hwehwem na yahu emu nsem na ono a befa kwan so na yetimi afadwumafo a on be prepra na afi no wo market ya no ya pejam a be konkan asin 2.5 na eno so ekono na enya nsem de kra medical so abo amane se enipa miensa bi apresifo aso wo mo pachi enkwada nso hwe mo twire okobo wo de apo ekoye den wo ho ya chi nipa miensa enso wo wa ye de mama police na abusua no so gbapa wo simanson kimbazuka ani team ni wa ha enti me nsemre ye bekwa akotia gudie mu nsem na ye koba yetimi aba be sone nsem no so yi ni baako ama wo na de wombia no so yetimi ede asomo Ghana abibre mu hanom nyina ye pe eye omanya eba manufacturing na wo mo ba mo modern pa Ghana ye to so nwotwe out of 10 na one district one factory mpanifo abodin se abeboa sa na ade na mampani akufado de ba na ye ana Ghana ye so pa na factory si kredu baby no ye hu baby e wo biem eno nsem a ye kana so ebeboa e maka kretimi ye gina ye no manufacturing no eguso a ekoso a atimi apagya yen e de akwakoto so 8 ewo abibremu ha aman nyina eba no manufacturing na wo mo enso ebo wo mo homodin pa yenkoti agudie mu nsem na ye ba ensem na aka ne nyina no so yetimi ede aba besom kimbazuka ene se Evans ewo fie ha wo mo de agudie mu nsem enso esom yen. Right, Ebushafo Ebemobia Kwabana Yasamobia Achediaba Ahwenepa 95.5 FM. So a good year Nsɛm sports update and pay Yatanase and Samahodro and Eba Wakwamo and Enti Ebushafo Mama Yenshano so na Yentumi and so Enquenima and Asam Ketakra and into no Amaru se Enche President Capron Ebetumi and so about Ghana FA Capono Kumasi Asante Rokona Fe Go Stars and Ho and Semino was yetumi editor Asana Yetumi Equinima and Asam Ketakra Ewa Honoma Clubs no so eguso others among bodemo our United States of America nina and so club world cup abetumi and so atoja na me ya duma Sunday and etumi and so abasne don some abeto so adiama mojumari so transfer stories outdoor and so abetumi abana yetumi akwenemo and anopa abo ayejumari so abran sabron and so eba ayawa kwemno yemfa and aseni be ama istade about center mother Roma the new best my capsules adrono awo jaso bomadi ajodi and ebetumi and so aboa ama ahwade
ahoɔden etumi enso aba ayesisie no mo ene ntisa oyo oba obetumi enso anombi enon ayo osisi no ebetumi enso aboa ma brebia no saa yaw na ya na wote ewo sisi mu no ebetumi enso akọ etumi ade amawa enya asem keto akra mema no wate ase akadra se adwuma no se osimu sa wo ya tobu ase ne domo wachi mai ne ntre no nioma etumi enso enya kama enfoma ene tin new best my capsules no ene ebetumi enso edi saa asem no ade amawa ade awon sabedom ade mamo ewo dwumade so de bo ani asisia no waje mo sabi enkokọ de no ya na ensem fataw ebe kanfom edura friend the new best my capsules no etumi ade amawa enam san yare gonorrhea syphilis no the new best my capsules eduro no nebetumi ensom aboa wa enano pay ede won sabem no eto so etumi ade amamo ewo aye dwumade ne so ebusuafom amawrem se ade abema no mo aye mre waduro the new best my capsules no ebetumi enso edi wasam ade amawa ene anope yatna se ede won sabem eto so etimi ade amamo ewo aye dwumade ne so enya asam keto akrante ebusuafo mama yensa no so na yentumi enko ne mo providence self care was we believe in nature yare no yatom yetua hoka etimi enso ade amamo ene tin ebusuafo ope wayare safia eye providence self care OPD service no cost laboratory service no omoye bi awo hospital massage no nyina eguso cost de dentia enya asam keto akra bra de quantum analyzer ebesi usoni askane ni padua no how bia woni padua ni no ebewe ne ye pie amachesa hoto etimi enso aba ade amawa ene anope omadaruma atnasia edem ensamnom enso etwaso ade amamo ewo aye dwumade so ene tin abushafo mama yensa no so se odwani achiremo konango abronsana stella pharmacy ebutu ase no hona bon providence FK na watimi enso ene adokotas no edin kamo amanioma etimi enso aye kama ade amawo omadaruma ede samnom atwaso etimi ade amamo ene anope ewo dwumade so eno atie ruma ya kachira se name Idea Asomdwoe Ventures wamo enso ekaobi anything abusuafo shanon so sa oya taxi driver oya trotro driver ope ayatals papa pana de gu kana se na edewakọ ababedru Asomdwoe monya sika etimi egu aye obotoma eno aye Asomdwoe Ventures wamon ana beboa ama enioma etimi aye kama ede amantu ses no baye ama chesa ebuso a aye Asomdwoe Ventures wamo ana ebetumi enso aboa sizes outdoor no etimi ebuso ye 13 14 15 ana say aye sizes outdoor no wasam ebetumi enso akabi na bibibia so etimi ayakama eye Asomdwoe Ventures wamo enso ade no enenti bomodia ne kokojodie na efagu okana se na entimi emuo eye quality towers na yenso yetimi aton ewo yahyewa enya samketo akra kachiro sam ona troadwa so emuse no Runa filling station ne nchemu pen efie yellow na ewo no ehona bon Asomdwoe Ventures na wetimi ene penifo etimi adin kamo amanioma etimi enso ayakama ade amawa enya asam ketokra aneti mama yensa no so oyawo aduro no mepacha wonsa etimi akabia na enom enso aye bam helba bam no ose ojabes oyawo ebetu efio so etimi enso akọ aneti abushafo mama yensa no so se waposo eta aye oya wachi bramo kese eta aye oya okon anatesa odae wa na ye ama tesa sorry no ejawo ebe kanfom oyawo aduro fra na bam helba bam no etimi enso ade amama se wonya bi na oyusupe ahotom ebetumi aba odia eyasasabro anase ahotutuo odia na se onya bi so a ahoto ebetumi enso aba ade amawa enom enso aye de bitre bam ade bam helba bam ose ojabeso no oya no betun afio so akọ honamani sansa hodro enoso ebedwa no 90 ma propro no babeko wode shampabo ma na eyinka ebe kanfom aduro no atumi enso ade amawo se onya bi so pe enioma betumi enso atadia enye asem ketakra drugstore sado pharmacy shops sado herbal shops sado information centers sado odonya dura osope oyawo drone bi enioma ebetumi enso ayakama ade amawa enye asem ketakra enchi eno aya oyawo no betun afio so etumi akọ bam herbal bam no yanto asom ama etie for sky light osi an kantra se decoder sahodro brane beje ewo na so ye enkon kwanchan kwaji decoder asemba ho a
wunya kamafo anenti ayade Skynet satellite wamo ana ebeboa ama bibia so etimi ayakama mama yenshadon so okwa kwaje o Star Times no ewo ho okwa kwaje ayade strong combo anso ewo ho DSTV Go TV ni nyina etimi anso ebuso ewo Skynet satellite ene anapay omada Roma yatena se de sabrom anso atwa so bosome na so yan recharge o monthly aya bills emfa emawa Skynet satellite omde be sa adwuma no Jopo etimi anso adiamamo ewo aye jumade so enti Skynet satellite quality decoders ana yeton anso ewo yasoye enti onyadru korango ade omane Ghana Commercial Bank no ena ehwe ni mobile Skynet satellite na oni penifom anso edi kama Mr. Kenneth Kwaku ena na mranche no ebo juma ena anope yanchi omo emra aye jumade so ebushafo yanto so yantimi anko eni modi atonchi herbal capsules ena some ewo jaso what you say meme nom no dia dance anya sam ketu akura so what you say enti yamamade enshano so eniama ebetimi ayekama edi amaya na tonchi okwa kwajodie na ahoto no etimi aba enam sayare ebedwane odi boani na wasisia no wajemo eno so ebekọ enti bomodiam ansankabi bibia so ebetimi ayekama edi amawa na oje wo tonchi herbal capsules no na tese enyoma etimi ansam atadi adiamawa enne anope omanyina adaroma yatena sede nsam no atwa so etimi ade amamo abo jumade so enentin oba ahwenepa FM anoma wasam ebetimi akabi na onso wetimi ayiso a enom tonchi herbal capsules no eguso ebo jumade de enom anso eye ensamede bi no enentin abusuafo yanto so entantam so na yantumi anso enkwenemo enne anope emfa ema etiefo ewa aye jumade so a na eno enso aye say enate enrai bomodin confirm ye etimi ademamo say ayade Manchester City omo player from Kevin De Bruyne wono som akwakopiemo ewa Italia ode aye team from El Salsa Napoli edson akwako wiewie na enioma etimi enso aye kama ede ama aye Kevin De Bruyne enom aye esebrebia etimi antoda no enentim anra okokwa ne medicals ne bibia som ede dana akwama aye Kevin De Bruyne some etimi apase amwato asom assign contract no etimi ade amaboboku from El Salsa Napoli sesi aye kase ono some aye player adema Napoli wamom etimi na no aye esebrebia atocha ede awon sebedem so atoaso ede amamo awo aye jumade so anya sam ketakwanti one Aurelio Di Laurentiis wamom eneti onoma eno enso etrem bibia so ede na kwamo se ayade aneyin player no officially wababe Napoli wamonso a player ano aye ensabrebia etoja yade awon sabedom ede amamo ene anopay awo aye jumade so anya asabkota kra anentim abushafo ya to so transfer hon sa sabano eno also dey confirm ede mamo se enchebia orefen Thomas Frank yebebo ni din aka se oye Tottenham wamo a manager and the attorney says sana koye enra numere and a confirmation and so etimi abaye sem ayade Thomas Frank wano so kwakoye juma at the ama ayo Tottenham Hotspur wamo a club na after so some esaki orefon Ange Postecoglou and so aye sabrebia etoja and entin until June aye 2028 and orefon Thomas Frank no wano so any club from a Tottenham ekwakodi juma eno aye sebrebia etimi aba yade awon sebrom enso atwas once yakaja se assistant manager wonso abeka ho na awon no enso atwaso akwakoye juma no etimi ade ama club ya from aye Tottenham Hotspur no aye sebrebia eba yaka awon sebrom enso etimi ade achiremo ebo aye juma no so eno na pantoma no etimi enso etoja Trent Alexander-Arnold enioma etimi enso aye kama ade ama no enso ewo ehonomo na ebushafo yemfa ema etiefo se unu se akwada no or signing adema abubuku from Real Madrid no okona IG aye page enioma akosu yepa adema no meno kasen wasenya over beya 1.1 million aye followers our Instagram ni nyina no se Real Madrid for mo pampan no ene amata samanfo shase trupi in amo enso follow akwada your friend Trent Alexander-Arnold enom enso aye ensawde bia etocha yade awon sabram enso etwaso etimi ade amamo
awo dwuma do sɛ oko IG page ne followers no agwa koduru 14 million na sadeɛ no agu so ɛkɔ enkakra ɛno nso ayɛ Trent Alexander-Arnold ɛdeɛ no so ɛtumi aba yɛde awon sabere bim ɛtoa so ɛde amamo ɛnɛ anɔpa yi ɛwɔ ayɛ dwuma de no so ɛnya asɛm ketewa kora nam adeɛ Trent Alexander-Arnold adeɛ baako akyɛ sɛ ɔyɛyɛ ɛma no surprise obi a ɛyɛ kwan a mo present no wɔfa so nso ɛhoro Spanish language no nso adigum no ɔmo ba ɛyɛ ne presentation asono wɔn nyinaa ɛkɔkɔyɛ ɔmo pass na kwada weyi saa kasa yɛ onimika ɛna asɔ ɔde esie na all surprise amanfo nti at that time ɛkɔso na Florentino Perez watɛn so di president ɛde ma Real Madrid watɛn so di ɛna wɔtie na kyesa basobɔde a wɔn so Trent Alexander-Arnold ɛde ma no watɛn so di na wɔtie kyesa Arnold ne ɛyɛ language na wate aseɛ kwan na ɔfa so the one ɔyɛ fluent ɛnso our Spanish language ni mu no ɛbusuafo yɛ nti akra. Gracias tanto al presidente Florentino Perez como al Club Real Madrid por esta oportunidad. Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas. Pero soy consciente de que jugar por Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para darlo todo por el equipo y los madridistas. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego y ganar muchos títulos y ser campeón y crecer y disfrutar con los mejores del mundo. Gracias y a la Madrid. Anti gracias hala Madrid what is here and as no so a player your friend Trent Alexander-Arnold we no na was ade no kokoy ensembo atimi enso ade man say why ade fe na oba na watimi enso ade no go say ade ama ya kira say yes ene ama betimi enso aya kama ade ama yi Real Madrid mo club na no enso ade etoda Florentino Perez ahwe ne nim sa na de say obo no ni no osere na kyasa ade no ene gye nkwa na etimi enso akọ ade ama Florentino Perez no aye ensem no bia etojare won sam no eto asom ade amamo ene anopai abo aye dwumade no so enye asam keto akra honom ye nto so efa asem bi ema etiefo dia na aye sei anso anete Real Madrid mo jesi no wey aye third aye away jesi a enkrofo no ebetumi anso ahye ama enioma etumi aye kama ade ama Madrid mo club na no aye ensem bi etoja ade awon sabrum eto so ade amamo aye blue color na ne kom no obonsa white enso ene na honom na battery no obonsa lines no enso ene na ma no aye white eno ade etoja ne nsa no eno so bonsa aye white aye color ena ade design ya no enso Real Madrid mo enso third away cater ade awon sabrum enso eto so etimi ade amamo ene anopai awo aye jumade so enye asam kota cross our players way ene omonso etimi adwane training abekoso no ometimi enso aye fu amanioma etimi enso aye kama edema Real Madrid eno enso ade etimi atoja no Kylian Mbappe mo what you say Aurelien Tchouameni mo and wetino Jude aye Bellingham mo and afe okopiema Trent Alexander-Arnold, Luka Modric, Gian Housener, na chese omo a international duty, ekokoya juma edema omo maino, ene omo so etimi adwene amanioma, etimi enso aye kama, edema Real Madrid omo timi na, eno aye ensebede bia etoja, yade awon sebedom enso etwa so edi amamo, ene anopai awo aye jumade so, enye asam keto akra awo honomo, adeti abushafo mama yensa no so na ayade Barcelona, wamo club na abushafo yemfa meti evo so manya bre, se omo pe abrande Luis Diaz na onoson ababaye juma etimi enso ade amamo club no from aye Liverpool wamon etimi no enso ashe na mom no abushafo yemfo emete was odwani achirema Luis Diaz no washase amono so follow aye tima ye from FC Barcelona washase enso follow FC Barcelona eno aye Luis Diaz na dia no so tojare won sabne bi eto so etimi ade amamo awo juma de so anya asem kodakra oko Turkey ade Galatasaray
Galatasaray wɔn club no wɔn ahyɛseɛ nso edi nkɔmɔ dedente ɛnom ɛyɛ Inter Milan wɔn nso player Hakan Çalhanoğlu wɔn ani abere nso ɛpɛ Çalhanoğlu na ɔno nso aba abɛyɛ adwuma ɛtumi nso ɛde ama ɛyɛ ɔmo club na ɛnyɛ asɛm ketewa kora nti Galafoɔ no ɔmo ani abere sɛ Jose Mourinho tena hɔ nom yɛ kokoasa na wɔn pɛ players a Galatasaray for no omosa be ha no omesa agye league no ama enioma etimi enso ayakama ade ama Galatasaray omo club no esanse already akadresa Lore Sani abomaden enso adwene omani abrem enso epe Hakan Çalhanoğlu anetin abushafo mama yenhyɛ so na yetimi enko ne Manchester United the Red Devils what you say reporter ne yensa enso eka ekyire ma Eintracht Frankfurt omo a player about the fan Hugo Ekitike omo sum ani abrede dia omo epe player no so ababe adwuma etimi adama player no di nkomo mre bi pen se club an ne je ho se onya nkobo ball adama no aye Manchester United and into we no ayadia se no o hwe the dream na opese bemu na likely se kwambia so ebetumi anso abamu adama no and into diaka aye sika no se Manchester United be ready na omo so no sika na monten se 100 million euros no ombeja tum no akotua se sika no etimi anso adama Hugo Ekitike and the team from Eintracht Frankfurt no so abaye adwuma ebram and nkrabia na betumi anso achira do sabon etwaso TMA adama mo adwuma so Nico Williams one also a player adama aye boboku from Bilbao and anso aye nei wode wani achira ma player na babe toja se basafo any abramo pano ye mamo aso ente se basafo this time around no mayomani kra and then Nico Williams and almost so pen so omeyo juma emfa emoma no idea atoja omope Luis Diaz emom so onobape ebetumi anso abomo na reporter yeseka echirema Bayern Munich no our Bavaria womo also any abre se kwambia so omunya player no mope no ama reporter yeseka echirema omone player no agents anso etimi Asia twice I was a month ya yenso yewomu no enenti kwambia so womo so any abre se Nico Williams no womran ameyo juma so amfa amama no aye ensem bia eba yade awon sabrum atwaso etimi ade amamo awo jumado sna basa reporter yegara echirema Liverpool and they wamo emma Luis Diaz enko fofofo identity 60 million euros and no ayesika among sonon yese basa for ama just player no kokko basa ekobro 60 million euros and omoso omobe yomani what you say enya dia omobe call for Luis Diaz and so aye esebere bia etocha yade awon sabere ade mamo awajumado son enchana tournament ne baso FIFA Club World Cup na opening match no and you say aye den se be hwa ade for no omonso toto ticket omodi ebe wuremo ade a ticket no omon sheda entonsa so what you say na bebia opening game no betodwa at the Hard Rock Stadium Miami na ebushafo ya famete for say 465,000 spectators nemo no reporter and second up to now 20,000 take it and so far so good yet me and so at home ewo ehormo and am so amane FIFA omon and so find solutions ebet me and so aboa ama tesa manfo ababehye homa amanioma etima kama entu kopiemo and so our Miami college from dad college ya format for reporter ya gadam and so achirema omo over 100,000 students ama FIFA and so aya adwensa kwambia so oye student na babeto ticket ni bia buy one get for free what just no nyoma FIFA and so edi gwa kwamo sina be ya opening game no amount for be akọbọ pitch no so ma ama nyoma etimi and so ayakama etimi ade amama no aye ensebere bia etoja yade awon sebere and so atwaso etimi ade amama enne anopai ewo aye jumade so anya semketo akra opta almost statistics no omo dia babonten clubs no omo chances say omo betimi and so age aye FIFA Club World Cup no aye say na te club and the chances no wasoro and so aya Paris Saint-Germain omo 19% and what no Manchester City atosum you know omo chances some betimi age no aye 18% aye Bayern Munich omo chances some betimi age no aye 13% omo atosum yensa and afa Inter Milan omo so die some betimi age no and aye 12% Real Madrid for chances some betimi age Club World Cup no omo 10% and no idea etojam
Chelsea Diano also 8% Borussia Dortmund 5%, Atletico Madrid one more 5%, and after Juventus 4%, and Anwachi what one also at my El Salvador one more chance so met me Ageno 3%, and no Sabria Toja yadi I want Sabram also at also at me Adiamamo and then Anapay our Ayajumai Swa and Asam Kotokra our and then Abushafo and no and so and somebody been na Robert Lewandowski asana ni swadi hunu no etimi abemo eya bemo ano no orefa Mikel Probes reporter ene yagada enso etrema officially on one kasa a resign as head coach at my Poland one more national team no ya catch up says our manager way and also so aje captains no Adekyeɛ Robert Lewandowski and so Nsɛm ama Robert Lewandowski at the Baba 2 just say the team ton time want to also ball Emma Polish one more national team ni biem nemo no say papa no akɔ de ye sure say kwan bia so Robert Lewandowski obesesa na adwen na empo no ade a okokopiem watimi asaka koye adwuma atimi ade ama Poland one more national team na no aye ensem no bia e ba do some to so atimi ade amamo enne anopai ewo aye adwuma de so a enye asem ketokra enso ewo ehonomo enentin abushafo mama yensa no so ade a AC Milan boboko nani abre omope Alexander Zinchenko wamra ame adwuma enso emfa emama Tio Hernandez ekono omaso ahye obenkuma faso Alexander Zinchenko from Arsenal and Grofone ni abrea omonso epene so ome adwuma na bibia so entimi enya kama emfa emoma no sebede bia etoja ede awon sebedom so etoa so ede amamo ewo adwuma de so enya asem keto akra ewo ho sebede dos ne moma no pa no ya na yemobo so na wate ase enenti no yase Liverpool ni abre for Nigeria ni striker Victor Osimhen wamo enso epene de ndia enya asem keto akra nti yehwe enfa na player no enso ebeko ebre ena ebetumi enso achire honoma yede ensem bi atoa so ede amamo na no pay ewo ayadwuma so Andy Kofi Amponsa GH enso ewo hanoma ode kakra enso so etimi ede amayen enso ewo ayadwuma so. Okay, ebusia 95.5 FM so anopay yentoa so emfa enfrifie ne mfa nsama hotoa eno so eba entoa so emamo dentententia de ete ense ene enra officially President Cup launching no enso etimi etodwa na enye asam ketu akra ni nyina nse ene galka President Cup no ewose etimi etodwa na enra ena officially launching no enso etimi etodwa na empanifo echiemu a President Cup we Kumase Asante Kodoko ene House of Folk ena ebeshia enso enye asam ketu akra officially launching no enso etimi eba so dentente na enye ketu akra na ni nyina nse ene ade a 1st July and this competition and as this tournament now ayana etimi etoja into President Cup nde epo yana enije ewom yana enibre ensum ewom ye papa anya sam ketu akwanti lawyer Safudukon ekochirem edema and Asante Kodoko sansum and Benjamin Asari no sum ewase bia omo nyina no na omo church omadwen said this time no this year the President Cup no ano ba yeshe papa mu ensom ebeye da omo se bibia betimi akoso ede ama this competition ano ede no som eba ede tutwa ede ma yeti for no pay ewo twumede so na yenkɔ nsɛm no mu Abdulkarim Zito ensom etimi akasa kakra won se President Cup eba so ebopie no ana ebusa no on Asante Kotoko ni difficult moment ewa Asante Kotoko no saying na esiti obai sene nema enso esiko head coach Adeba Kropia Kumasi Asante Kotoko Abdulkarim Zito echeche mu sei na de ma ye ne yeti for no pay and to take up a job that you did not start. It's not easy. Assuming I'm interested in certain system of play, and this is a case where somebody have trained his own children in another system, and you are coming in to take over. And we all agreed that adaptation is not easy. Even in Europe, where it comes this way, they look at what Manchester is doing. Adaptation and a problem and easy crowd say as obi Ahwenepa na what tom kakra no giant edema papa for France and for France on tiwom ya na edin kakra be take time and sana on papa no atin kwada na siam kwada no enso etimi ate papa na senti head coach Edma Santero Abdulkarim Zito
na Zito na yebusa se de President Cup no baso MTN Africa Finance no enso baso amujira mu nsem ben na odi ja supporters a wo mota crobia asante rokoachi the fit of player money ball model like money wo she into me in my life there nothing I not get with me encourage football into her meet go cap ni me say menya Karim Zito de no e de am Karim Zito fans are already man for abonteni are the supporters ma fans ne bi pa enye ketu akra na de na woka achira supporters no a bigger chance for us to make another history, to go back to Africa, to which every Kotoko player wants it, that we should go back to Africa. So without them, it can't be possible. They should come in their numbers. We want them to come in their numbers and then to cheer their boys to victory. That is the only thing we need them. Dia we almost say on tie team neche no matimi akonkodi na from Africa. Na lawyer Safudu Konsum ekasa kakra on President Cup no okasa kakra na yenti nsema lawyer Safudu Kon editu dwan Sakura na Benjamin sorry and so dia ono so dija no ye de amayeti for this competition would have received the necessary attention without Kotoko, because it's a fact that you can't play such a match without bringing in Kotoko, because the enthusiasm, the euphoria, everything will be lost completely. Enti eno de eno na Benjamin sorry we dey ono what they call onuga no ensum echeche mu kakra e won krankasem Benjamin ekasa kakra the fit of player money ball model like money wo she into me in my life there nothing I not get with me encourage football into her meet go cap ni Sudan unless I dey play birthday play she cap ni meet on finance ni my na okay eti Benjamin Sale no fia no na ocheche mu say ade ne agro ne form what say agro any form enti agopramano no so na ebeche ene ye de no so na odim tutwa edama ye tiefo ne na opoto kakra ensum ewo enkraka 70 mo amonten kan no na anasa mo amonten kan na mo so motimi ahwenafe mo so matiase ewo ho no ofane gojo ofane Anteboy. Ufan Anteboy. Okay, Janom the king and so at the end no. Yeah, call ye nim na fe. Young fan common and to some Emma ye tear for the pay and some jumet so dia de tear and say and they uramu all the Black Queens of Ghana almost qualify in Morocco and almost echo aquaquisi omakan and ebibrema say maba one so no I can see ana etoja hodomo Morocco number show say the draw number fishes no and some etimi aba tentente a abusuya de tie and say ade Ghana yen first game no e say yire ho pa na etimi konkode say da bia bibia some ebetimi akosum ede ama o my Ghana yes ana attention say akoya kaya ade South Africa and so any Ghana na de bebo poni and came on the 7th of July about Monday 5 p.m. na came on and some ebetimi atoja dentente you say bibia and some ebetimi akoso e hodomo and here the eba and watching Ghana ne Mali and some ebebo Ghana and some Tanzania and so at the pempem so way and some a group you ma fishes no and here the atoja and so no Edama ye team fano pay ewo jumedi so enye easy cry yemfro na fe yen concern from MTN FA Cup committee na ura chona nsan ne penifo and so at the trophy AC MTN FA Cup no so no ura mo or the sports ministry sports and recreation center and so at the trophy no coach honorable Adams Kofi say onre trophy NC MTN FA Cup no so no enti kwan bia so no say krobia na eche say golden kick na eche anina no ehon komo no e no mo de abedam say opening kase ona football no da no okrom na sports no wo da no e okrom ha trophy no enso eni e ma minister so so trophy no kisi no kakra e say this time no eni je betimi abem na bibia enso etimi akoso nti o mo trophy no e ko ministries a o mo so de coach the sports minister e on coming Sunday and I came no to chat and some Ewolicom. Yet, University of Ghana Stadium Hall and a FA Cup finals no toja Kumase Asan Tigoroko HMO. I dare one more any abri papa Nazito HM say no and I'm watching over the Africa. It's the idea cable no air Barcelona golden kicks for no master players no confidence bia abesho mononya some ketu akra. Woman some ka some be club here from no Africa. So no we has no masaka for bio mission bia no. Omayom Hodgman this season. It's a no come out to
ɛno nso ɛpa yɛde ɛtotwa ɛdɛma yɛtiefo ɛwɔ dwumadie so yɛnkɔ house of folk ɛnso ɛbɛkɔ Nigeria na ɔno nso ɛtumi akɔbɔ ɛkɔ tournament ɛnso ɛwɔ hɔ nom a ɛnyimba ɛwɔ bi Super Sports United ɛwɔ bi a house of folk so ɛgyina mu ti ɛyɛ confirm sɛ house ɛbɛkɔ Nigeria akɔbɔ tournament ɛnso ɛwɔ hɔ nom Abubakar Watara ne technical team no ɛbreki players no bɛyɛ 7 to 9 days ɔmo kɔkyɛ wɔ home na waka kyerɛ technical team no aka kyerɛ mpanimfo a wɔn ɛhwɛ wɔn sikasɛm sɛ ɔmo hia players a wɔn nsa bɛtumi aka wɔn na season no wɔn bɛtumi dɔm ayɛ adwuma with Steven Amankona Watara ni abrɛ ne ho tententen sɛ kwan bia so panifo hwɛ so wɔn bɛtumi atwe na ba na afei ɔno ho team na training kura na ɛkɔ cap no akɔmɔtumi akɔ kyerɛ mu bi yɛka kyerɛ ɔno sɛ young apostles wɔn awura sɛ goalkeeper baako hyɛ hɔ wɔn nya na wɔn ɛpɛ ɛna afei so na agbasi ɛnso wɔn ani abrɛ sɛ kwan bia so no wɔn nya na wɔn pɛnti Watara kyerɛ mu a mpanifo hwɛ sɛ wɔbɛtumi amom saa players no na wɔn nso akyerɛ na afei wɔn na wɔbɔ tournament ahodoɔ ɛtɔ wɔn na president cap no kura ɛbɛtumi a akɔmɔ so ɛtumi abɛgyina mu bi ɛne yɛn nkɔmɔ ahodoɔ a ɛno nso ɛpa no pɛyi yɛde ɛtotwa ɛwɔ twumadi so yɛdɛma yɛtiefo a na deɛ tie no sɛ ɛnɛ yi tɔgbe ɛnso ayɛ meeting na ɔhempɔn ayɛ meeting na ne meeting no nyinaa sɛ ɛwɔ otimi yi sika to hɔ na so folk akɔdwa so na ɔmo kɔ pɛ players ɔmo pɛ na biribiara nso etimi kɔ so ɛde ma team no meeting etimi atodwa sɛ officially ɔyɛmpɔn akyi atum sɛ ɔbɛyi sika na team no nso ɛde akɔdwa so Kumasi Asante kɔdɔkɔ so meeting etimi todwa mpanimfoɔ kyerɛ mu a mpanimfoɔ yi sika de ato apron so mehaha mani ka ɔba bɛyɛ 15 billion deɛ wɔn ayi nso ɛde ato apron so sɛ krɔ bia mfa nkɔ transfer market na afei ɔno nso ɛmfa nkɔ ankɔpɛ players ɛmfa mmerɛnti ɔpem so asan yi sika ne biem ɛnso ɛde ato wayɛ na adeɛ ne biem ɔte kɔkɔɔ so Krobia Santiago de Kohene, why not Jenny PM Sam? This time no team in the Dana Kuma Sunti players, Piana, Karim Sito Betime, and Sakamono, one Munisikan Kujaso, no more course as Sebimra, and then come out to our ebb official Lika as much in Medica, and then Munubicra, they are two a shida da, or Hessa the Akan be Piasono, the Betim Akosum Ediamana, and then come out to and so on pay, a pie, a tucha, a watch Mediso, and ye is a cry, Yanko, Yadiminafe, Yan fan Samdi, and Transum Emma, yet for the pay. Watch medicine Ahwenepa 95.5 FM. So the Ghana Football Association President Yera Edwin Simon Okeku and some etimi akasakakra na Nsɛm nyina ne sɛ ɛno amede ma sɛ ɔbɔ clubs ne nyinaa ba so sɛ season no 2024-2025 season no ɛnso etimi aba awiɛ asomdwe mu clubs no akonkoden papa betaba so bɔdeɛ no nso ɛde ɛma wɔn a ɛno ɛyɛ nkɔmɔ ne bia ɔno nso ɛde atotwa no pɛyi yɛso yɛkyɛ mu ɛnso ɛde ama yɛtiefo na deɛ tie ɛne sɛ ne saa nso ne mmaa no nso no wɔtumi awehwɛ well sɛ ɛnɛ Guinness Women's Premier League nso no aba na awiɛ asomdwe mu a ɔbɔ teams no nyinaa ba so ɔmo so wɔtumi akonkoden makacho said 31st ordinary congress no betodwa on the 12th of August, a Tuesday. And say yɛnhyɛ no nso paa sɛ yɛwie pɛ ne sɛ congress no nya todwa pɛ ne sɛ yɛwie season no nyinaa ade aka wɔ akyire no ɛnso ɛna yɛba bɛhyɛ next season preparation ase na biribiaa ɛnso ɛtumi akɔ so ɛwɔ hɔ doma nti no ɛyɛ nkɔma ahodoɔ no bia ɛno nso no pɛ yi ɛba tententen a yɛde mu nkyerɛkyerɛmu ne adeɛ ɛnso ɛtodwa ɛde ma yɛtiefoɔ na ma memfa nkɔ back biem na memfa nkɔ the Black Queens coach Kimla ɛna ɔkasa sɛ deɛ duru no deɛ ohia support papa on say wo ko Morocco a visa free dey kra be say betimi akwa akwajo visa free and say dey wo ko Morocco a visa free enti ohia dom say Ghana betimi abeta omochi na omo so wetimi akonkoden na ene afcon na omo so ekɔ no say mema na nke be dey ama omo ti ma no so no yenya ne sa pepepe emfa ema omo say de be a omo benya chichai mo ten pa na omo gya koprama no so a omo so etimi a chom bobre na bibia enso etimi aye kama e wo hodomo Thomas Stepate akasa na wose wo mo akasa players no matrase ena mo de ho nkomo sɛ matches aka omo be qualify to World Cup no e wo so mo timi fa win na mo timi qualify e de Ghana echo World Cup ne bi enti Thomas Stepate nkomo auto a ono so ade tutwa ye de ema ye tie for so mo de ho nkomo pa enya de bibia echo bone e wo team no de especially yana man for say ntokwa wo team no ne ade o send the freche na eba no mo ho pa play team no pa mu de yana ntokwa bia enso eni wo montamo a eno so nkoma auto ni bia eba ide ema yeti fa no pay enso ewo dwumadi so enye ketu akran nkoma no de ya na ken na doso na pa bia etrase a ne abobo so kakra sa enso ede ama yeti fo ewo ehodomo na de wo bia na ewia
Amenche Osiki and I pay Mr. Kwesi Echampong. Okay. Amenche Osiki. Yeah. Oski ano pay. Ochi Oski di aname so mechi am penny for you kono nzongo. Asem ene ne workers ni nyina. Ano pay good morning come on my free fire and for abode ene Nema ene workers ni nyina no. General ene mo nyina no pay good morning. Mr. Japan mo nyina enchia mo. Se mo ye adwuma e wo kono nzongo asem goodbye and refinery. And so wo kono ngonti ano pay. Ye ka se nyame nshira mo pa na mo adwuma pa. Mo so mo bonti asem goodbye and refinery workers ni nyina. Kasa mo nyira mo ne fia dey dey be you go do ho adwuma na o de akoda mo no ma ye ne kama and so dey amount ye dey see BOHYEBA na me ne yeboa Mr. Opoku na wo pie ka me ba wo Assembly kai last be malaria do na wo kire me no ka me hia bi pa enso me di na free me team na wo hwe de to ano me sister bi baje to ani so okoto bi so me friend na me nya no na ne aduro be no e heba Mr. ni pedi e na di kan na me refi e ye dwumo heba me sa na eduro ni ye wa boa me e ye no kura dwumo heba me sa obi e mama na no bi asema wo kan no obi e bo ma ba so enso nyam na ye dwumo heba me sa o ye brebre nya bi to sisi ade pa saburo ene malaria ya wo di no o say ha obi na wontumi ni dia afi wa chiri bramo oba na fiti kro NCC so e tell menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejiba ne to ase ha menti wontumi na ntia on pa dwumo heba me sa to ba ko na wo hwade dwumo heba me sa udi ho adanse a wo mfere na sramo ambo ma ba so no mo fa ba so bo mo na dwumo ono ye aduro no bisa na dwumo ana Dr. Dwumo chira kwai no ma na 0244 043 110 dwumo heba me sa e bodwuma nkas enti adanse ankrofo di fa aduro no ho da me nyame mense sa na ma ya ase ye me ya yie pa na nya jiba misisi mama misisi ya me ya empona mitimi nsori nyina ho minso a mitimi na ho ne nsu fita bi nsu free mase nya adwuma heba me cha na ne capsules no ye ne nyina eja na me na se nyina tata me didi kura na mitumi ni di me da kura me na misisi ni nua no bo mode koto aduro no bia me nom ye pro ni nyame ani me se me da me na mitumi na nyina se mitumi da Jaso ne mpatam ubenye biato Ricomus Pharmacy, Healthy You Pharmacy, Richmond's Herba, Pharmacy Shop ni Herba Shop eben ubia, ubenye biato ho. Konangone ne mpatam ubenye biato Paulina A. Sapon, Jodasmas, Living Home Pharmacy, Pharmacy Shop ni Herba Shop eben ubia, ubenye biato ho. Nkoko ne mpatam ubenye biato Owusko B Pharmacy, Hillside Pharmacy, Pharmacy Shop eben ubia, ubenye biato ho. Asante Achimagogo, ene ne mpatam ubenye biato Steven Ata Herba, ENJ Pharmacy, Pharmacy Shop ni Herba Shop eben ubia, ubenye biato ho. Jenny, Gabriel's Cooperative Credit Union Limited. Jenono, a drop a dedifo, any maku, any unquancre. St. Gabriel's Cooperative Credit Union. I was Santiachim Konongo. Was a brand new Ninsawaso, Fausi Cabeto, Nemo say Joso, Ebusia Penny, and Sabodian, and how? No more receipt book, no more funwa brochure. Brianna Siege, Niama Digitaco. It is so be the bones, now when your message, St. Gabriel's Cooperative Credit Union. Happy family. Your member shares, member savings, youth savings, fixed deposit, personal loans, funeral loans, emergency loans, mobile banking, susu, funeral donation system, and somebody. Necessary credit, dear buy me Dennis say, baby I will be a, ubet me a dial USSD code, *899, *54 hash. Now what deposit, and answer what check your balance. Samsung a bit me a tria loan, a break crown won't follow procedure no. You was Santiachim Central Municipal, Konongo, Market Area, inside Roman Catholic Church premises. Samsung a behuyen, Ewo Jaso, Edimasa, and Sankari. And our friend 0205 420185 or 0322 121484. St. Gabriel's Cooperative Credit Union. Happy family. Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chairman, Kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know can once a biana. Eh, Bia. Kumi about here, a bois, Emma, and Quabo in Pedrium, Jan Nasu ye, Nesenia, Modin, Equity, and Rahudua, and Winnie Pedrium. A tea bag, and a pebia, we back with the two so shemwa, military bears do ecosidum and terminal, now one num, and you so sad, but what did we are Wokoda? And if I do pee, and I know Kumi about tea, I would do one dance here, or how would be a Nipedumo, Kumi Habati, a bay if you amount. Shannon so say, or Barpian for, Obi Makoda for, and now Koda in Frisha, a dudia, a dray won't me and numbi. Ubenya, Kumi Habati, a biato, I will be our
tonro ahodo Kumi Herbal Tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 0503 785656 Kumi Herbal Tea na immune system support FDA age adwadi nkratoi atum na ade nante mu star bia abafofro no ana na wo nante ana wache usisi wo sugar se wonnim yare ne na me nipadua mu a enka wie wonya me rofo kra oh sorry ya ready en fancy nipa menim ene tie me yare ankasa kakra na nanse ache me mechinka sei asemu bu ade woni Lawson Herbal Mixture e wo vie Lawson Herbal Mixture ene wadwuma ye pa if we say se me malaria ne kan ne ho a achinje sei na Lawson Herbal Mixture so edisun kunim no honam ya pa wo bo no bia wumia no kra wonte hwe enso akire no na ye no ya afe malaria koko afitikromu amani hunu wapo so ta ye wo ya ade en eya na mentiri mu ta hwe me pa na ase de emikotodwan hunu bisa me so de bancha bobo ngumu a Lawson Herbal Mixture ebetene tama ho atokra ene se Lawson Herbal Mixture ma me hoto me dia meda was na we no enye sika na me beda was oh let us in kind wo no ha o chibre benya me ko pedia process ya our pharmacy chemical na herbal shop bia be me Fre 0248 619 999 and 0242 133-577 Lawson Herbal Mixture de ehon na ase in kind. For your authoritative news analysis, listen to Ahwenepa Morning Show, Ahwenepa FM 95.5. For your authoritative news analysis, listen to Ahwenepa Morning Show, Ahwenepa FM 95.5. For your authoritative news analysis, listen to Ahwenepa Morning Show, Ahwenepa FM 95.5. After you, not you, and you, Jesus, not you. After you, not you, and you, unchangeable Jesus. After you, not you, unchangeable Jesus. After you, and Jesus, not correct, so correct, so correct, so correct, perfect, so correct. Unchangeable Jesus. After you, and you, and the challenger. I'm in the body of Mombrane. Mama, dear, we are Mamma. Would you cheer? Now we are Patampa, Coco, or Mamma, me potenti. If you're all big batching, Mamma, never was sick. Because I know what you mean, but I'm for simple. A young man, Mama, or do you must run the swap for me through? I will be portrait, I will never try this. Why you tell you gonna pepper? What's wrong with fair? The right one who was a no mistakes. Jesus not correct, so correct, perfect. Unfailing, unchanging, unfailing, unchangeable Jesus. After you and you, you know challenge. Jesus not correct, so correct, so correct, so correct, perfect, so correct. Unchangeable Jesus. After you and you, Abusia ye da sports for no nyina asia no pay yo mo de yabawram ama yakwa akotie the world of sports near ma etwa go ye mo akwa ba bia ma Ahwenepa 95.5 FM no so abapa ho simano aduonum miensa 753 ewo efiduamu hanom na BC yi nsensem no medican edibi dodo na ama odo akwasirem ye tifidu mantem enkwada mo kwakotwo hwehwa fofia nto ata wo mo konya akwanhia enkwada nwotwe na de na wotwi moto no kra de wuye na omoba be pie mu exam center no yansan so ama omo anto so fise na bre ne ko etia sohwe mra asante achim south aha ne yensu ebutuo yenkotie yensu aso ye den na eko bibia ye okay ana yensu ya tititi good news ni biesrem enkwada 21 ede nyinsen ba betro ye 17 ena omo matuatua nufu anu a wo mu num e wo bro mo maame no e tro sohwe
Asante Achim South exams officer Mr. Frank Dia Echampong or Ahomano so yane no airborne komo. Boss, good morning. Yanya obinia. Na what to say? Nyamia do my pa na monso e. Yanso ye ho ye papa. Ede be na ekọ Asante Achim South yanso enkwada nso hwa wo mu twetwamfoni ni kire yen so far so good etisen. Ai, to say the kind na so far so good. Bibia da na kwemu makamaka. Day one na very peaceful. Day two na 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 day three ye hwe animu say be say nya sama ya de nya no. E wo ye 11 center. Bibia da na kwemu makamaka pa. Oh, okay. Yanyinya nya no entie wo emiamia ya hodo na ne etwagu ne esisisi akwa usie ya nya ne ntie sa kwada ba akọ firimu ebra oti paper ne ho a wo twro se wo se ne ti yede ne kwa ya asabia wa mabiem esirim enkwada nwotwe abobo ya mu na omote kọ omkonya akwanhia ma omo prepare tropa de o ka moto omo ne crash ne kra wuye ye ha de sibibia ye okay wo sa kwan no so de a na ye da nyame ase twamfo ni kire ye free dwada besi enne ede na asie Juada no ye shashe ne de menka se that enka pampa ya ibia beka te ja pala ba ko enda ye ne shashe na want apo my ne ko hospital but ya admit no if you want ntimi mama metwa so ebi do no ko ya no wo aso na muslim mission se wi wonu free mu dia da saka ni nyina no de yenya nsem aya yi na so mpo no wo mi se wo asenti mu de but wo nyina no so no mi se ye ni bi ntia wo mo ntimi bebu ya akwantu bi so wono mo a mpara no register 214 aso be ba so ma nti du ani yakotwere kura a utu se on ready so person otwere saa nkofo no na bibia ye sa temo aya ebi ti mara kwasi bia nka nkuyi na so ti ni nyina to nchen de ehwe nkura na ho keka ene ebra mu de reports so de tenase exam na sasia ifi di wa ni nyina no saa comportment no yansa aka vigilators so yom family ama bibia ya asumde de amaye. Okay, yanya no ntie wo other centers say ebinu mu kra kotutu apom ya che wo mo enra ya che nipa miensa invigilators a ye de mama prusifo ye hei apon sensem no mohunu bibi sa empanifo aba eye external empanifo exams ne waye empanifo aba ana se bi education director empanifo ne ade omo visitation ene apon sensem ne tesen wadaroma apon sensem de no kure ni nyame ni fisi asase ye nti asibia wo ye mpehwe so ha ye invigilators are selective no kure ni nyame ni fisi ni ensani e ba ne de ye to ye bo na ye yi ankofo no di ye to mu fo pesa no Umo enshu mu nti mu fa mu enfolo folo sa na mpla no so enfa mu enfolo folo mu ti nya sa kish ni bi ewe ha enu akra me no kan bia so ye two centers we bia so cities external why external for ba interesting ma me aya last year na we ye be deputy keeper no ono na one ne dom ni kan ho mo ba ya me ba betena bia so center no if you say ye share English people na say the economy we you know no man tena hanom umuwie yo moto aso kwasankare ama second paper no omukokofwe omufa report bia emai kire nso kra no yenya ohu bi ye regional issue director or the director general omuto ba betrai e wo aso bi omuso be ne bia de dana kwemu a omo ba be boy abaso omuko ntino mo practice ne ho champion de ni we mu na bi so e si e. Okay, na yes ya hey yanya apemfo ne abatan ni bi wom. Ane kakrawu. Boyimu yesen. Se ye hwe emana ya anyinsan ne bia. Ache wo 11 centers. Na centers lewo Asante Achim South. Na 11 bi centers. Na wo hwe mu a center kope a ye briku center. Ho de internal issue pa akola bia ni ho a wode le fu e ba ye breku center no obi anyem wo ho debi ye nya bi obi aso ho a wo tun school mu na obi aso ho a aba etua ni nufo ano nti ye bo ye nsem e de ma wo mu but wo dia no free ho bia o ma ya aka ni na no baako mi baako sa nti so hwa wo ma ya eni san ya ye ba ye no hia ye wudu baako
apemfo no du baako Asante Achim South. Tane du baako. Apemfo du baako. Na aya ma entutua nufo ano so yi nsia. Omo wo a nkwada num wo nso nsia wa Asante Achim South. Me ba cho sa pepe. Na absent so be absent for ne wudun kon. Sentis ne wudun so 17 na ama metro. 19 okay. Okay, and nature say into overall assessment no and rampanifo finkran eba director general mua eba Asante Achim South be share waye kimpanifo external wo mo betena mo center AMB ha no mo yom sa kwa Sankare center ne ade into overall assessment nature say enema ye pa no kure ni nyame ni eye pa center no very peaceful so in last year no na hwa Obapa could do center be teacher for nipa bibi as a more baby bi ahinano ya buchi kujina na manko for gen sajama mo pese mo beboa mo practice na bibi afi ya katru mo say boni ni muti but mo be gina ho a de woni mo no adwene boni na edidi boni aba ya fi die okoye centers na ya manipa ba ko e master na assistant o den plan ko e no ko na be kwa koto inti in fact F pa na yenimse nkola no so omo bayiro mo na omo fam bi omo tinya ye na di nkunimdie abreye. Okay bibia ye kama nya ne ntie so se MC ba be share omo nkran kama ewo honum ene ombe kasae itasie no ye shasie na de one na no MC by director of education by boa nkola no nti omo bi oni nya so ye ma ntie ma me no mutu omo bo kata kire nkola no pa nkola no suti wi deputy panso kasa kakra de kire wo mu nti ye hyaase na na ye futu in fact ye master back say so ya so SHS nka ono so supervisor ono so fa kwanya so ene nkola ni di nkomo kakra kama yi na ye ni je nti bia ye kama hyaase na no an ye de to aso de akọ. Okay. Menya ne ntie se asenkrata no ne printing ne ade no mwahia haw kakra. Eno so hun sam te sen. Etisa krata ni bi wonu ma de bi mu no. Pensa de san ye pepetu ansan ye pon. Me fan se ye session bi ansan ye session yi. Oh okay. Session e di ni bi no. E bi wonu ma de bi mu. Na krata ni nyina pa. Espemi ho kra. It bi abakan o question 1. Question 2, question 3, Sala and Kusia, next man, have a kind of questions, not was maybe Hokra. This is one of my questions, step back into them. Now, I know that you're not a challenge to my center of visibility. Yane, Deputy Panacasta, Yamoma Pansmith, Ama, Pine Befaswa, Sam Plano, Yan inconvenience, Manasa and Conco Party, Biambu, the Faso, Emma and Colano, eating a in my crisis, paper back a constraint. Necessary no crata question paper near the mountain. The more now obey answer no idea good. And this is not cover page now. I could edit and then compose questions in manner and come one. And no sana can one banakwadano. And a seven man feel you, baby. I would truly dini in this number near dinner anywhere. The question need be a money, then I am where then a mobile more mutimi is how nano. Why can you now penino and a bassa? Na ye ne di hon komo na ja se bo nso mpani for no no makasa no me di akwantrama na ya fa so se de be ya enkonkufa o ha bia e fa ema iti sa na ye na ra ya ka no be kan bia no iti me bo ano ma enso no iti me atwere na dodo na bi across the centers ni na bi iti na enka bo people mu se be 6 or se be 4 6 na ma ye be 8 pages iti na bo people na ni nti na ese people na tutu ni nyina tutu ana kwa ya na die na it was reported all over the contest nti bi mo okra mo ekoko people kana no mu di pins mo ebububu mu sa nti issues na die no die me fancy fi wa ye kefo eho na ichiri ba mo timi fa kwa bi so boa enkonko fa ha obi anfrem mankwala ne dia na chese nti sese no na ya Asante Achim South an enkwada na etro no wadaroma omo yesen na mba ne mema no breakdown no mema na ewu mu no apem abedum aduanan kon 1549
a man on say a pim a half at your pension 1,387. Two can in woman. The Bema in Tim, you know, a hand at your sensia 2,986 on collapse to far. A clean in argument. A bear in fee bear 9 years, the better segment even. Safini and young Qualaya at Dawson, they do actually be easy. There for the past 4 years, now Finn and Quadana Dawson, pa. I was I may say, you may say, Diana, remember by in fear name, dear. Yeah, I'm saying, I feel no more Dawson. Okay. My Enfaunciana and Yan interesting to be a mobile started. Mobile bus not my intino. Enfaunciana for any dear chibi be any besaba na odiasum ya that's pa. Abusia way Mr. Frank Dia a champon Asante Achim South on a exams officer and social yanquadano air trono or so etimidi moon 70b and so asum ya yahu near a tragu in various centers na higher centers near 11 and I watch say enquada or monsudi yin say by and so 11 sa pepe and no more enquada about time. My encan is unquadet your mufu and our munum almost 7 and tea naturally say you be funny sa and yet then you be nebium benyum 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 tea you be funny sa na and so crack about time yesterday my mamma didn't come of run na we nkwadanyi mu nye teacher new untimi mfa nche teacher ni akwada no open school ba otifie enti ye mu parents no enti akwada akwa so hwe na se onyema ana ni enyan enti awofo mama ye nyire ye ho na ye ntimi mu ankwada no na omo ntimi nko school na omo ne ye me daachi omo ene ye mai enso edaachi na you unchangeable Jesus after you unchangeable Jesus after you Jesus the correct so correct perfect so correct unchangeable enti abusia aye correct aye perfect enti yeguso aye didi nkomo ye mano adesua ne ade ne de ehun nsem ehia ye papa efrise yen ne yetie ye kese ochina bi beba ye besole ye mre beso nkwada na beba beto aso officer wote a wo ye adwuma nkwada na beba beto aso ebi beba ba ye adwuma abekwa ahomigiem a de asi no eno ye dai de asi nkwada na ama ye be de ne yetimi ato aso nti abusua ye ma ye ni enku eye mofra no adesua eho se wo ye oba atan a ba bia wo bada e wo se hu abatan bi ba bia ne bada kra wonim ba bia ne bada wonim edura na joa no wada se ne ba na beda se ne ba ne meda ye emfa ne ho so yo ba tan na se wawo o tete nkwada ne ade na se unim nia o ya na che se awo no atise obi a wo na wo bi kwa na ewom se nkwada ne bi ho a wo ma so den de enya dan a wo ye ne den a wo pua ne mpua but emnumpo no itimi dan kakra na niema timi aye den afa ba de ko ba se wugya om saa dia na afi bia hwese akwada betre exams na ne ba num no wo hwa de papa ben pa na wo ba betro wantimi passing papa bia nye ne ya friends chesa da rom bankwada yi omo ya cut off point bia nim na obi ya na ya piom nyina gum so obi anko bia ene ko ye first ye pen so na uwia grade bi wo ho no ma wanya unya school ufeli ko subject ba akokra wunya school sa bre no ne na kan kwada ya omnyenye nyim bebrebe ni ade ka bebre na ntimi nko school amuntimi nko endi say ye boa na yetimi amankwada no ngomasua konkan dia ene yam yani nkuni ekoso bia ho na yemfa ne serious na eniema enso entimi emwa abubu me potra why you say you gonna pep what's wrong me fair you ready when you want some FM Jesus not correct so correct perfect unfailing unchanging unfailing unchangeable Jesus after you and you know Jesus not correct
correct, so correct, so correct, so correct, perfect, so correct. Unchangeable Jesus, after you, and you can Enti abusia eno so won sensam no yegusu didi nkomo na Ahwenepa nkomo so na ye ne physical planning for Wasante Achim South ebetena se na yetimi asua de kakra physical planning no modwuma die o na so modwuma die ne sen de no mo ye ewo assembly ho o meba be kire ni nyina na yetimi enso abonkomo afisem no na yetimi aka na mame nkoyi we emfamfiri wenra ebra eye mrasebedwafie eniema na etwaguo ede efa radio stations ahodo a na empanifo de ba yese wo mo atwam yadum no enkrata asem bi ntwaye regulations bi ntwaye ewo ho license ne ho nsensem enti Sam George ningo prampram MP de batudwa a obekyerekere nsemu a ewo eye parliament hono mo akere se na wochirem wie na afem rase bedwafo no minority kasai and a majority kasa nanso ebra ode sa aginasie ni ba yese atum no mampani enso de krata bai se wamo mo bosome obi amfanya ne krata asem mampani John Dramani Mahama bra no wo opposition no beka mampani akufo ado pen so ode batu dwa se radio stations bi yatwetwe atwam ni ade afi crash asenso nsia bi yedum no eno ani nyina communications minister de batu dwa se wama yo mo nkrata asem awi asese yasa so a wo mo eye adwuma ne santi mampani Clemency no de amom 1 month no wo obi amfanya adwuma na omfa mameye ne nkrata asem se de be ya radio no enya ya mutu yennum no kra enti otototo nkrata asem yie dia ene ubenya kwan na waba beye adwuma na bibia enso akoyi Sam George echire mu kakra. Mr. Speaker, a few minutes ago, His Excellency John Dramani Mahama, the President, directed that the Ministry of Communications, Digital Technology and Innovation work with the regulator, the NCA, to allow all the affected radio stations some additional time to correct the identified breaches within a defined time frame. Those who fail to do so shall have their authorizations formally revoked under the law. In line with this directive from His Excellency the President, the Ministry and the NCA have granted a further 30-day grace period to all defaulting entities. Mr. Speaker, this is not the same as the arbitrary revocations and hefty fines imposed under the previous administration. As the current government, the Ministry has also been instructed to waive all the applicable fines that should have been applied to the defaulting entities. Mr. Speaker, since morning, I have received calls from colleagues on both sides of the aisle, notifying me that some interests they may hold have been affected by the ongoing exercise. Dear honorable colleagues, we passed the laws and have a high bar set for ourselves as honorable members of this august house. Nti Sam George no we mra na won ma hyade ye adwuma na ebra na John Dramani Mahama o opposition na NPP nso be ye bi atwam okasa tia say yen rise up na yen nyina yen kasantia eye sa niema no se obi ebeba na radio station bi si baabi osema bedum no ena ma bedum no ena ma yese eba ne sa emwa kra nti sa niema no se yese ye man ne ye chechire man dia enya de ebeboa yen. Let's rise up and speak against say obi beba na was radio station bedum no because e was say omanfo nso enya wo press freedom na no nso nkire se ma ye mfa mra enya dwuma. John Dramani Mahama in opposition o kan sa asemi na ochire mu sei. Let us rise up and speak against the dictatorial withdrawal of radio frequencies and closure of radio stations by the government of Nana Akufo-Addo. Let us rise up and speak against the dictatorial withdrawal of radio frequencies and closure of radio stations by the government of Nana Akufo-Addo. Enti we John Dramani Mahama Ghana man pani bra no opposition no on say onokra de dictatorial man pani Akufo-Addo ye bi no say chese asa hyeso say yeah nenra minority so any bray parliament afanya markings
ana watches asase radio wuntumi radio then ye dum no radio stations ye dum no Ghana ha no 64 radio stations na chese enna from edoson papa na eba ne sa na aye ahomete pa enwuma ni nyina no enkofo eye adwuma wo ho enkofo eye adwuma e wo ho eno nso nchese radio fo adwuma wura no mamon famra enye adwuma ye nyina ye mum na ye famra nya adwuma se de ebe ya yebetimi achechire Ghana na niema enso akoyi enti obobo stations ne so Life Word Broadcast Limited operating in Offenso Akpeni Communications Limited eno okpando Victory FM Aflawo Oracle Multimedia eno enso ewo Nadoli Jewel Group Limited ewo Dua ya nkwanta Bolton Portfolio Limited ewo Enkoko ena afi no Ghana Institute of Journalism Enkran Obrempon FM enso ewo Swedru ena afi no KD Community Multimedia enso ewo Kede ena afi Skoja Limited enso ewo Mbi Jozi ena no enso ewo Press Express Limited eka hu bi Obra FM eka hu bi Takrade ena no ewo Unity Broadcasting Limited radio stations be brave now ayane sa wi no minority enso ekika bi papa press freedom enti me bo modern se metimi enya minority nso womo enso voice enra ebra sansem itodwa wie ye no womo enso hwie edegu the floor of parliament. Press freedom, our duty as a house, as Honorable Sam George invited us to do, is to uphold the constitution. It's our duty bona fide. So Mr. Speaker, let's not justify in any way this attitude of shut down. If yesterday we were loud on the rooftops that it is not good to suspend or shut down, then today let us maintain the same principle and say that we would rather have an administrative engagement. Why should Asase Radio be denied the opportunity to broadcast? Why will Wontumi be denied opportunity? Why is Wontumi suffering? Why is Wontumi suffering? Why is Wontumi suffering? What has Wontumi done? What at all has Wontumi done? Mr. Speaker, if we say we want to perfect our democracy, then we must be seen to be walking that talk towards perfecting our democracy. This business of it happened yesterday, so we must continue this vicious cycle. Mr. Speaker, it won't help any of us. Today, I will repeat what I've been saying since 7 January 2025, that this power of 187 is not permanent. We have seen 169 before, and we saw 137. So let us all be guided and know that the power immediately you are given is like an ice block. It begins to melt. Enti we any nsem bia no atwagu mrahye bedwafie na chese argument no na no odin tenra enya enenso enye afenwoma akinsem bia na ode tutudwa enso efa radio stations 64 na empani di krata pia bontin se yentum enenso na te se wo kire na dwen wo ho no yemra fom enra de to manim se yen bola a ewo eye presby danachi eye dwa so ha asem de ye kan no okwa presby school mu ho a empanifo ye nwa adwuma nansane ne ena machine no eseye enom kofa mechanic buy so no so mra me adwuma wo ye adwuma na na kire se enye backo no krampo nana ende na oil na so de batin ke betimi aye adwuma na pon na mom zoom lion for car na esesa bola no eno ena kire se antimi anya adwuma no nti wo mo wo no na anya yi ti anopai coordinating director ma anya ne ntie se wo mo de drip machines na mampani akufo ado toye no eye tipa car na ewom no
omo de aba eno na eba besesa bola nti ne ene nkwa wiye de na bola no wono ma sesa wi na maka Zoom Lion asemi ma memfa we ngum Zoom Lion contract no aban atwam eno akrata afira bankesiem aba be kire nsem mu se contract no na awu na obi e de kokodan eye empanifo investigative journalist be a friend Manasseh Zuri ene de krata akodan empanifo se ohun sanye ma bi nkoye o Zoom Lion dwumadie na wo mu die ne ho akato edi to adwumafo no kra na ne ma nkoye e wo ho enti empanifo nya mu nhwehwemu ampala wo mu ye nhwehwemu nu contract no awu na eni wo echi no pani dia to dwa se enya dia ombeto contract ni subiem afi ewu ye echi no sika na yetua enso dia ma wonom e wo bra na contract ni yen renew ye ni nyina no omo be ye mu nhwehwemu na eno nso wo magye e dia ma oman no afi contract ni na hyemu se Zoom Lion adwumafo no aban entua wonom ka anase de contract na ma wono no wontua ma e prepre dwom no 850 Ghana cedis million mako nwotwe ene fa enso Zoom Lion uni mo bi oye bibia bisa om ni etua om 2.5 na ni etua om enti sa 6 million no na fa he eno nyina ka ho na hye John Dramani Mahama na ban na bufuo se contract no wonom entoa so enti me ne o kasai tinton tan ye twam efri ne ko aban ene waye no nam waye so youth employment agency no oni omo na ene Zoom Lion sensan krata na ya fadwumafo nti sika no kra no na sa sika no emma assembly common fund mpo ene atede akwa be ade ama Zoom Lion fo ye te free source ye te no soro ho na ye de ama wonom na wo mo enso ede abo wo mo ho bra ye adwuma enti bola chance a etwa se bafom na ye de ye adwuma nyina no e wo se enka omu ne procure de ba na nka dumping site ho no ma ye ma na ye nyes kan fa nko clear assembly no wo mo prefinance ya wo mo pay ska de ko clear ye nyina no na nka Zoom Lion asede na nso wi se sika no na e wo he ye bola ho nsensem ehia yen na nipa ba kwa na ni di akire pa so ye Andy the Godfather ada bia okobola ho aprobo na ode ho nsem aba na che se watimi e de aba betudwa Godfather good morning Boshe contract ni yetwam Boshe o si yetwam sebe nsem hunu Ghana for ya brododo Ghana for ye nwune ye ho ye nuanom no Boshe ye nwune ye ho dibi na mi nibi I don't know nke ye o na so suban nie odasani hwe omo ye adwuma Zoom Lion workers omo ye adwuma na omo brepa o adwuma na ade o sorry ahomache be prepare krum be siesie krum kra na omo wo metima ka se urban cities ndi na ye hye omo pa omo ye adwuma pa prepare lord kwan so mfuturo ni adwuma na Zoom Lion for ya na ye tuo omo kasa 2.5 eni kwa na ye 100 series 1.5 na omo tutu mu ade bedu sa 2.5 na wo se utwe nipa nka 8.5 shemu se 8.5 also utwe nipa nka 8.5 many President John Dramani Mahama ya adwen 100% say esi etwam na se bi o me ne mafofra it will be better be fa kwan fofra so na ya fa nipa mo aprepra krom na o musika no wapejam no kre we ni aban a de bi e ka say this time no bo say enyam PP asem nya ndisi asem o do be bo oman no na Ghana for beto mo ne ye pe as a nation common sense eno ana waka no eso man ye adwuma wadwen eso man ye adwuma enya me party asem bia o do ba obeboa no no ato ama no no watimi ade aboa oman no ho atowo mo because this time Ghana ye president His Excellency John Dramani Mahama one day president for now umpeu one day president etinya ndisi asem enya MPP asem do mampani Mahama sha se wo ye no ese okofie no wa reason ye pa dwen Ghana for ho ye pa because and some adwen bo sha dey ntino be adwuma aketwa hye say 8.5 na 2.5 na dey ma no now what kind of leaders ni eno kra ma 6 months 8 months 1 year ebi kra na mai na sika no so dey abaw te sika na free so a omo ye adwuma ne ntio moka
na nibra bone ne sebe abro se yeto memu a ye na se ye yete memu no ye nipa bone fo ye akromfo na we a wu ye wunua se wa fo na adwuma wu ye ni se ya o ye adwuma no so na se bia onye wu hwe containers a dustbins say mode ban ni timi tutu ball na ade nyina ni nyina se hu sika nyina so mo age ni nyina mo age hu sika nyina awie mo timi provide containers e workers amu timi ntwa mo ka edi o man ne timo na mpanifo ni bi ya abrosa sika ne yete ne sauce yate sika ne sauce assembly emma hampo e wo mo be 5 months ni afro mo nyina se mo faka emra assembly na mo baji musika na youth employment for no na fe on post aba eno ko mo titibi youth employment coordinators ne hen for na mo in charge of size zoom na for sika aba baji ni nyina no wo bakro mo sa pe commission on pe kwan bia so ati sika 2.5 no on be so mo titibia bi kwa fie na bi dey 1.5 bi dey 100 cedis exactly wow ko ye nipa nya e dey o man ne atima ye di e ho abrosa ye fa nipa pa adwuma ye ne o mo ho ha o ya fa nipa na o se etu o maka officially this is the amount wa isa utua e dey ma worker now what sa sika no kra na de twam nsuru mu kra ne se obi won kra me se me ni obi ye from say pay about so okoje besia no da lorry fare free baby on what the abadwa so say oba bagi ni sika obetimi kra betra fija no pasa ko se anwumre ebi kwa ye nsa ntwa on that day no adwuma waye no asa ko besia okoje aye ne ka 2-3 days obetimi atwa kwan kra more than that and san sika ne nsa timi aka ne to mem na say yes enti me da me no wampani ya adwen 100% say ontwam no no for me team a won hwe kwan fa so a wayi on betimi atoto ne ma ye betimi anya nkrofo besiesie krom is better than say nkrofo be di yaw na nkrofo ma mem nkrofo papa mba ya adwuma ye ntwa omka tan kra e ne to mem a ye ne ma basa sa abronko ni paponesam beye ne just suban fin ena hye mu ma ye nwine obia ho enti ko ba sa na nipa bone o man no ye tim de nyina ko ye nipa bone fo because as a leader adwuma ye sam ye katwe so da on fa mame a e kro no na mebo ni we bebre na ho a e wo se timi jai sa suban no man mu no timamfo no ho timi towo mo enti me president ya adwen se ntwam me ya adwen because nanu nsema voice ya na obosisi honorable Afenyo Markins omo no mo kasa se ye twetwa radio station ya dem and o man so ye so obi ade mani enso de o se so because under the MPP and obi a radio yantu obi a radio JM voice we ebra MPP pen so mo ye bi ti de o kan. Let us rise up and speak against the dictatorial withdrawal of radio frequencies and closure of radio stations by the government of Nana Akufo-Addo. Enti Akufo-Addo pen so ye bi ni JMC oh wakasai yes sorry ntia enti na ma ono so ntantama ode krata ababo nti se yes obi FM enso mfama no aombeso send your hamanta so hamanta ode ba kwa prepare se so utwetwa se kabi na ode krata asam ne ade nyina na watoto na ya so de ama na miasa Ahwenepa yedinim oh there be say yedin kom sa eno kra ye bia anti eguso a ye koso eno de me no mampani mo ya adwen e wo ho bo se ma me mra se na wo kan ball ho asem no se de no pe waka no e se the coordinating director on for drip machine imra you know bucket no tipa ni mra na mesesa ball no mfa enkutu driver na obefa na onfa mesesa kwan bia se fa so bia because assembly ya dia fu oni ade na se assembly ni boka to abawie ya siwa anya adwuma ene kwa na me se ma be kan ho asem se ere na chen because ye kwa adwuma ba ye nhoro me ni soja now ka ho me don nya ne ko ye me ensa na ye wo so a so tema me ka metimi kwa to draw adware kra dware pie ni ade a ne nso tamu sa nti omunyusu na entimi emwane mfentu bola no emfa emfri ho se de ben ya sante achem ya ho betimi atomi se omadwen wo so pa the MC and the coordinating director omo ya ade pa bola sem no mba enche but se de omani di akira wo mo toto to ne ma no beboa ma asante achem south so etimi akonanim enura ya ma me safo apia bohye yes osia adwaso junction market women ene adroba ewo Grasso Junction oteni ya mpesua so honorables oteni ya ne mpesua so na honorable oteni ya obi ne empenifa odo a ne maamefo ne edwemfo ma omo nyina eye sitie eba ebetie ye maamesafo apia maame so no mu di nkomo na omo botaye nyina ne se bebi omo di dwa no bebi a omo di dwa ehu ye pa okwan ne ho
ti omo yen hye se ye ne ma member transe no omo nyina akọ bankrom ne hu kwan pa ebetimi afa so se ebetimi ayusu ye lorry park no on se dwaso junction ye lorry park e wo no mo station kese da ho filling station echi wo kese a ese omo hwe no mo yusu na etimi eboa se ekoba sa akura na se etimi ayusu sa lorry park ese na ebe mama mo digwa bebre na etimi aba obu okura obetimi free banso abeton ade wo dwaso market obetimi free bompata wanchi adonfa nyina aba beton ade wa owi anu okọ se do free ba bi ko bogu ni ade ko digwa no ntima mesafo apia ehia adwadi for man na driver for wo nyina na mo nyina didi enkomo se de ben obetimi atoto adwen na omo hu se station no e wo se lorry park no mo yusu na enu anu komo didi no entimi anso wa enena ma mesafo ma ni nyina se omo ba ko hia wo ma me wo soro ne omo na ko transfer finalization no etimi akoso na bibia etimi aye wa no tententente but enu na ni gia market women di share ma me safo opia na bo she enwanwa se nye ma no ko drivers na omo lodu ni nyina omo nyina aka ho because ne GPRTU vice chairman ona secretary so wa ona bo assembly man so ona ready for no so janse ona penifo a omo so yi omo doma no ene edoma mo to ade wo nyina no e be share ma me safo apia omo ne no edi enkomo a omo kuso toto adwen enye o hye so na ne ma me e hye omo so omo mfiri ho ba omo nyina pese omo toto adwen no mu kwan a botae a omo betimi afa so enti omo didi enkomo ne kwa achi mo mu se on say lorry park na nim wo no de bia toilet na wa bola ne wo no fitafo bi wo sa area ho so ni nyina da ho kwa betimi arese betimi asese ho nyina ka ho nyina bom no betimi na market kese betimi aserve dwaso enti se bia se car no kra no ba se ba be main junction enu junction kra no na fa bola na area ho no fitafo na be rap park ne so preko enti ofri kuma senso na ba wa fa se na road now so pie na se na chese coordinating director chi ma kire me na mi hu ni se omo beye apata nyina mema ma omo omo bibia ba ne benya ba bia aton ade nsuo ta majanse wo nsuo ta omo nya ba bia nyina endi say yetimi clear ye yi drivers ni nyina free kwan ne ho ye de omo ba inside na ba bia tani ya bola ne wo no ya clear ho ni nyina de abesimu wo Jamestown wani mo very good ya se dwa woni nyina no yes na ye dia besimo na ya ye woni nyina market kama eno no ye 24 hour model market na mampani se eye nanse score ko pie mo budget no ye mfa 25% enye saade no enti eye good initiative ebe ma sante achim south ye ni ma benyam pa enti wotimi ye ho na filling station so hye ho o kire se ye benya police post enso ewom na ye nya eye dwonsodan ene ajanan bia ni nyina ye benya bi wom na etimi aboa yen enti ka efi kumase ba no odu jansia no wa branch no awuram no wa besi nipa no ho sakọ di ofri eyen kran eba nso be fa Jamestown ho no so awuram no wa be pie mu o main jansia na tese aye kama na ama ho no abai saso we da ho kwa enti I think say a good idea pa good idea na bibia bose makacho say mamsafo abeya adwuma ye support no beya adwuma ese ye ta na chi na oye adwuma because the vision so pa na junction ho na bose we na efia de mfa ngum say akronfo pa etu asete wo junction ho no e kama ese containers e wo area ho nyina no akronfo abawrem because no ya ye ko ya na mpene ma ne bi kasa no na sa homachi ya wakofo bi bag ewia ne sika afifa se bo foot na be chi na homachi kwa down homra na obi apagya de ko so the bag si wo no fancy we ya unna homra no na obi abeyi de ko containers wo nyina ye bu ani ne ma ne bi di nkomo no otani ya we de to ani mo se e ho ne sumo ho papa sa junction ho no street light yasem e fa lorry park na wo mo stores wo nyina ne se e sumo ho too much enti ye mu here street lights the fanto no abo anim tani ya anim na onhwe kwan fa so mo ne assembly no betimi abo ma dwaso main junction ho no omo betimi enya street light na especially yenya police post na onse ebeboa pa yenya patrol team ho because main junction there was yetimi patrol ho yenya patrol team na bambo ho nsem timi gina na so timi we commander so omo ntu ho na omo nya police fo bi nyegina ho na entimi muwa eno crepa bo shenti adwuma no bekoso south ebepeja santiatim south bepeja pa ye nyina kan ho bom na ye mpanimfo ayi omo no coordinating director ba yi adwuma ho ye no papa na ye mo na baso papa anse wo hwe ho no ye kasi ye drivers na ya frempon pen so try omo try ya na anse wo try wo yi om begu asa na ho no ye dry sa ya na why di wo na wo kofo ka no kwa kwa gina main road afo wa fada wo nyina ho dabi se kwa gina because wo try ma enya ma da but yetimi ye de
maame kan yeah ɔne coordinating director ɔmo vision ne so ɔmo timi ya pa na ye clear ho nyina ma ye sisi shares bibia maka bia nyina na obi abefam na ye station ba yi twan de ho ne ho bodon pima wobakɔ akɔgyina kwan na unyina kwan ho wobɛwura hɔ akwan ka na ho na ba befa wonkogyina kwan ho bia wa na bewura da bia nso ye baji ticket ura mu pie ni nyina na ye ticket na IGF so etimi akoso because Asante Achim South IGF na eba no bo say enso ba bia ye so Asante Achim South ne so sika assembly ni nya sika optimi boy ho bra no enuru ba bia ti mpanifo hye ya omde agu akwan so say ye nyina taw mo chi na me ade ba ko a eno na mani agye ne se ekwan honorable ma mesafo apia ene drowa fo ne ma ne kasa ye no na ma ni nyina ye very 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 happy so happy say the man be can be no man ready say ombe di so e dey man because man me to omanim say oyo ba a wo dwo mo kra say maslog ne ade e ba nyina no wo dwo mo so mo nyina betimi anya bie no mo tim dey didwa because e ma ehia sika e na mo tim dey adwuma enti say oyo ba tan na oba na dwen o manfo hu say ya eye papa enti no ade na baby won ka be koye se jansen wasem no 22 se na aban previous o ma try ya 22 ba enno ade meeting kakra na me de mani hu bi nche say etoma na koma so pa say o ma ready say de kan ye bibia mom shells mom bibia shelter ne ade say ye wie bibia nti ye move a omo ni ase bia ka ade na omo ye na omo nsi apata bia nka hu da apata bia nka hu eno so omo ye floor no kwa enti ankrankra bi na abobbo mo containers e wa around e wo ho aban ankasa nsi egedwade me hu ye yesi a ye jashe sakese ya bapata ni ayesi eno ka ye de haima generatis kama assembly no ma ma nye ne sa ba de ye anya bibia sa no say ye park ne to sa eno say ye park na to sa e ba ne sa de abatie ye ne de ye kan na ye sisi dan ne wom ne ma ne wom a kofi onkonko ye djuma obekwa ko ye djuma dwa so be peja pa Asante Achim South nso etimi akonanim enti ye stress se de penifo ahia no ombe na bibia etimi akoso ede amadwa so enti honorable Mama Safo apia MC ene coordinating director na assembly penifo omo vision ni nema omo ye no e wo stropa se nyina etimi support omo na bibia enso etimi ekoso enti ayade a eni disem na enro na ekoso e wo dwa so main junction boche na nyeki good news good news pa coordinating director de two menim na chese me hu se papa ni wo vision omo vision pa omo vision ombe boa enti 24 hour model market no now adana ye kasa ne ye di kusi he onse ehwa ne ye be ye no space wo bebre space bebre wo na hono kra nkasa no onse hono bi na company for na kan say is in the pipeline na dwaso ankasa dwaso youth for ankasa mpuntu for no ma plan say omo be ye bibi omo be yes ultra modern market ankasa e wo a omo ne penny for edikan hia pen previous government ene honorable MC a wotwem ko Alexander Frempong mo hia no mo adwendwen ho anti eno asase we beto mo a penny for so sa te say dwaso man ankasa kasa bobo mo ho say omo pese omo tu sa na mo na akwako hia pepe pese mpo sa man mpo e ba bebo a ye kra na e ready say betima boa ye ho dada ansa na ban kra ba ye de amanti esa akoye ni gisem say ekwan bia so home market ne de ebebaso boche ebebaso good pa good enti maame ye manumoni adwuma onyere de ho na ye de wo ye ne ye ya ye beka wanye ne ye nso ebeka eno de no credit sema amsafo apia de wo ye ya papa ye bo abaso yi de ne chambe wo te se wanye ne ye ne ye ka ma ne ha wo no watie na sopem no wasori ntem ne de se wo ya na moto se wo tu no watu ho na mo sa na se ye ka no sa na wo se ba papa ba ye nka bone ba ye nka ne fa so ndwi mra nyina nko ka se obi etan wana se bia sei papa ba ya ye kan bone ba ne ye ka tie na supam saa na tu ho na mo se de ben a ebetimi abone mo gide se do be ye ne be do so asense bia ye be ka ne bone ne ade because oni Asante Achim ha oni ya ha ana no ka chi na wo ha no se 24 hour economy model market ne ye be si wai wo ye se ye no na ye ko ye ko na se ye ne de se ka chi ye hu ne ye be ye enche ho no filling station ni area wo ko nyina we na onye yiso na watena se ho ni nyina da ho dada udu filling station na chi wa on se ho no edwa ho dada na se nkofo onim ho enye ye no mo de enye park ne so ho no park na chi ho
Baby a toilet no abola ne wo. Ah baby ya no mo ye yi na. Baby mo ye yi free baby mo ye yi ni kofa. Ade fa ne soro na tani ya ya. Obi eye ka ho adwuma hye bo. Ni nyina ne fosi body adwani mo nyina fosi. Baby a uta to je ne ade o ma me ke so ni nyina. Ho nyina da ho. Ho ni nyina da ho. Enti ye ya na chese ye ne sa na ka ne finkran ba wuram no wa piesi ha. Do free kuma se ba so wuram no wa piesi Jamestown wani mo na chese okọ. Na ye sisi abobwa pata ye dwane kama. Ne ma ni nyina ye yi drivers ni nyina be free kwa na no ko. Ye be sia abobwa pata. Oh yeah. 24-hour model market. 24 hour. Ho ne be ko. Economy no. GM no. Oni say. Oh. Say ye be ye boss. Won say ya na Ghana ye kan say ya na ye jai. Say ye be ye no. E no na ye ka sese wa anya ye be ba be kan. Ana go fada be boa. Oh. Boss won timi me ya initiative ya ba ye kan ya som de. Boss. Mo som ba be ye. Won timi me kan na Ghana nti ye te asem de ebini. Oh, safe na on so about mo so. Aman twa ye no eno no na so 25%. Sika de obi atwa bitu. Enye ye first time ye kenkan budget ni. Ya tia. We nya budget aye kwa kenkan yo. Ena make sure sika ye release say nko form na mpanifo mfa nya dwuma different from budget. Sika ye twa to sika na way. Oh, we release. Away. Say no so for fund. I say common fund. This is o me for get bia be fine. Bia I don't need jidi ana. Me need jidi o amani. Oni jidi wa ban ni. Me need jidi o amani fumu. Wa blem. Me need jidi. I just say Brony best seeing is believing and to say ade ni boss obecha me phone. Me ni beje o makoma mu. But there be excitement no unhu o manim. But say wo de ma me o ka kire. Phone yi je. Oh, ane jai. Why akwa me gina afato to sabru mu amobi ye hu. Enti se de ye kan. I don't pe promise. There be. Ade ni ni ya wie. Say an cancel ye nye. Ghana de ye kaka. Ye kaka ya de ko. Ye okohu ya oba ya kan. Say ya madwa so man nyina ate. Ebeba so. Asante achimade hye nyina ba bedi dwa wa ha. Na a whole municipality ni ga. Enwo sabe abe factory ne eno ana. Oh, so about tampan kakra. Enwofo no. Omo. Kakra. Enwofo no mo. Enwofo na kasa no. O de enye na meka ho ase. Sa ehodan kasa na. Sa na montuo no. If ehon hye ne do so pa yetenten kasa ye kan enwie. Eti Ghana manyo side in the pipeline. Enwofo de ne mfra manyo sem wo. Ende say MTN na MTN ene na nanom ene ko ne enya one district one factory ka enya manfo factory ani ye see ye shemu kina. CB so no mo sa CB. CB wa hanso na bia asa adwuma na. Enti na make a cho sa manyo. Onzo si o si. Edwade so si man ye wie ye bekom. Edwade so si man ye kom. Edwade ye sa obi na de go. Munya boss man ya. Lorry park ye omunya kwa se amafo to ande wo so. Edwade ye bompa ya so besi man ye. Omuye wo so. Nya ye nu kwa. Ye. Sa bofro wate. Bofro tro mo nche no wakwa no wa. Anu ye individuals bi na bie omo stores e wo ho. Store no enra according to voice me JM and we JM. No manager ko fa ba he no. Almost say, sa shop na wo park ni so wo no. Yes o ye yi mu akọ no mo afie hwe ehun ya sa shop no ye de ama individuals so so ye bi kura ye ba ho no mo. Sa ba de say saka. Na sa market there was a ba wo. Market there was a ba wo. Market there was a ba wo. Okunu ho awo we. At least ali obi pe doko bi a. Ka market there was a ba wo. Ana me ka sa omo mo ton wo kwan ho no. Aye so mo so ye ni ayi mu akọ no. Yehu ya ne se sa shop na ye na nke de ma wo mu no na che se wo na wo to ade nsuo de anyuno de opede ana se bofro to ha wo mu to na aye se o ye si lorry park akraka de shop ahye mama mo wo mu hu ye no na shop no kra no obi a won to ade nton ho no na o mu tim na so mo si shop bia ho na container na abobo no ho na obi na akwesere no so abo si o ka chi na gidie le be shop o mo si shop until say I want to shop. Meko na ade ni siwo. Ya ye wie, ye nyina ye kom bia no. Enye de ye do 90% ye ko bia wie ya sa ka ma kogu kwa no so ye ba yo. Until say me akua boatema mete ye. Aya some de a good news. Ba me amanyofo I don't trust them. Oma no de. Oka na utirima ye de. Oh ye guso ona ye de ama project na aban na ye pe contractor na ye po bi obaye oh sa na mikromo kwanfon eguo no enti until say ye nyine wa asante achim say onim say we nso nya de a
ye kwa koto broni ade ade abi so se ne ya koto aba e process ya so be bofom na ya hyase ne ye ne kakra kakra enti ye process ni be wie no na still kwan ho ne ma me no mo wo so wie dia o free ho de nwie dia mo ho a se nwie dia e so mo didi enti make us a good news but me nya manwofo ni until say ye wie ye kopa no Ahwenepa FM momra honorable Mame Safua MCE said ye was shell adwadifo wonom kotena se ye kacha dobafo ne ade se kwan no ho ya na ne yam hyehye no ma mo to ade na ka ba na mu di akire no odwe mo ho eti sese no ye se 24-hour economy eno krampo de mo pa ba mo na because kumase ne nkran VIP for ne ade wo mo ba de bia enti mo run shift ene ti se ko mo kromi kra no mo ya brara mo koda na chese kasamata wa che nyina ode bi kwa kosi wo na chese mo ton enti until say ye wie ade ne nie bose anyesa aye good news ade nye good news enka ye na ewo ho eno na make no omutimi ya o de bia na we nyina sa koso a eho be rane enti eye until say ye be ye no na border ne kura free ho no mo border mini nipa be ko na gates mu ne dwanfo mo ana wo ho enso na chon ye wiase aban no na border ne ade ne nyina free enti bo se good news but until say me de mani hu say ye wie ena me wa be say ugi tum say good news e bebem oh me se me nya manwofo ni abemu awie enti se me ko hu dia say de mo ka no hule ye nyina ye be tonyum eti onto sabebe say on tempi da we pb abon so on wasisa we so on wasisa na omo ye sana me hwe ni mu sabeye ka chi da o ka me no ya adwo se ho no wo se dwaso bibi eni ha o dabi bibi eni ha obi aba na obetentrem sa na odi ets no ko obi aba na obetentrem sa na odi ets no ko bibi eni ha dwe o makam ya ti si som konso eni si som konso eni se som pre no mutimi me yensa ka bibi en omutimi yes adie we be ma dwaso abie e be ma na bie pa o tramade market na bibia ye kama drivers yi wram pie ko basa enya bi 24-hour economy no nya bia ni e mind enya bia gaji what's am I ebeba asa de woni gidie wa na o se me ba 24-hour economy ena oye district assembly common founded also 25% right of that amount no ekwo eni enya ntie say abea na musini o wasante a south say mani communicate do o mewie kura no manya sisi yade no mumu ye o moya eti sa lorry park na da obi mo de adua bode ne ade afafa ho efi oh bode wo wontenchen nyina ba bia mo ka no se de bo se che no se ani mo ho no wamo se u free kuma se ba u fa filling station wa bewura sa market nim u pia body phone obi ye ka ho adwuma na ye wo no mbefa enti body phone ba bia auto jeni no na se ye be clear ho nyina enti na make se enti ono na e wo so hu se body phone ho see the body phone body phone ball akra wo ho ena me kan nyina ka fitafo wo ho enti until say ye be ye wie no I rest my case on no be ya ma obeye Mame Safua be general kwana me busa adwadifo ne se JM se watete ne ma so na nema te se wo ho ena no mo so eye mo se ye mo na mo 100 cedis no mo timi to be 70 cedis to be 60 cedis anwa no mo se kuma se 500 cedis kese no galon kakra pa no 500 cedis atum se mo se so far no on ko bia so perform agba aseye na ekoto no baako no yenso bi nyamfa so e be hu se aba form no me last week he store ya sister yo supermarket me ko to 25 kg mo no de shim enkuma 5 no previously na me to no 5.5 ba me call no de ma me 500 ya osakra e so 10 se me de faka 490 na anwa no na me to no 220 gallon normal gallon ya di bunsu ko se gallon se o ma horo ya gallon ketwa last size Dabi anya kufuado sa there sa sunflower round gallon bi na anya sa kufuo gallon ni bi anya ni bi dabi anya kufuado ena anya ketete pa na ode ma mi 200 about 200 yeah but first need 230 oto ya chi 22 oh last week yeah
this week I got to be because no say I'm say the same 5 ni bi kura also was a timia tia ba 300 be 2.5 nyina I say so say am depend amount dey also pay how the money mo ahoro e o dey wo pay no na obenya ho so say dey wo kan say bi and be 300 depend amount pay maybe the first na 550 or the 490 okay 60 cedis effice kakra so tiba money dey me eno dey mani ehu bi matobia me hu sa 5 by 5 ya okay you me could to bi wo kubase even lesser price ene anwano enyina okay and I think say kakra kakra say ya kana for beto na ho beto na da bet na so taf na we kwa koju so no eno aso tell for say is under contract. Oh David. O say boss say o say no ba say. Oh okay. And them say December. Aso tell for na dey be akwati last month obo kra ba ha o kan asem. Me say politics. We do ma ko hu contractor no. Na o say aban bia ba eya na contract bi ho aye terminate. Nti we no afi na omo hwehwe nkrata asem ni mu. Ahwe say ombe terminate na so ombe to aso. Omo beto aso. Omo terminate a omo abe mobilize omo ho. Omo dey amu before ba. Omo ba be. Nti ye go so watwen yem. Every do be ba dey afre na bisa no. Ana asotef na kasa dwa so youth na kasa ne MC ye hia wo. Ye ni wo ho. Dwa so youth ne MC ye hia wo ho a. Okay. Omo ade said ye ne say omo say is under contract. Ye be ba be ye dey ogide so omo be ye. Me dey ogide pa say asotef no dey omo be ye. Ba asad na omo nya me ne dey. E anwea bi ne gu so. Omo yi anwea ne free so ma youth na omo betimi abobo ne kakra wo so te say bia se kwanya be ba me ya yetimi aye okay ama ma me safo apia so agitu mu se ampa so mo hwese de wo kan se nkrata asem ne ade no mo hwe bibia wi na se e be take time kakra ansa ne abaye de a e ma drip machine abesesa abo ni nyina free so e be yi ni nyina free so na yes sakula pa se no ma se na tie na suppose ni abobo no na ye hu se dwa so enya ba bi di agro because how boys ne pa ho that problem pa wo dwa so youth no even youth company fo nyina no wo dwa so penny for per ball pa ho ye games ne ade a when pe twesi abehwa ne omunya ba bi nsi akan a ya pa se 2 years ni ade na ye ntimi anya stotel for na fa ma dwa so man de ha dwen papa nti se ye nya de a ye be hwese kwan bia ye benya ba bi nso adi agro by me ogidie se park ne nso de ye be ye stotel for ne de se gwakwa sante bo atenti ase kofa ba ye de e wo so otimi ye no wi gwakwa nwe de sports aspect wa feli asante achemfo se gwakwa sante bo atenti mi anya stotel for ya medwa so no anya bompata de na ama mo de a in sports aspect wa feli because adwuma bia so de ba mpunto bia so pri bia wa pri bi de aba no because when timi anya stotel na akata na ni munyam nya eno de wa fairly in sports de wa fairly totally because there so ye na enya ba bi di agro na youth ni hu ne say yenso ye die ni de wantimi anya ene ko bompata se de ye di na adwasofo yi sa pepepe na bompata so no ye di na omo munya ba bi nsi akan sa pepepe dwaso kra de omo betima se sa abo na free so aboso bo ba bompata de never omo ntimi nya ho hwe kopem se ye be asotefo de wana se ye nya de a ni edwini nyina foforo na ai sakura ne bi omo natural grass no matimi asiso akan yes abompata kra de omo ye mo bokra sin dwaso because nan sen omo so mako wanchi na me so me koye games wo wanchi mo ma ho because samo mu de no ye nya ma yeso no ye de ye yusu enti bompata fo ni dwaso fo problem pa kwekwa sante boatia adwuma wa ye wo south wa sei no empunto watimi apre wo de aba sante achema no wantimi anye anya stotef ne de a ye betra ha kasa kwaku eno de ye kwaku wa mo ayen because no kwa de they say na boys ni go di agro to da kra yo mo homobo won sa wo ko ba bi o mo ye hu no sa ho popo twen mu wodo mo no tochopu an bi no and asa no mo de didi wo mani bebre de egwache set na no mo abo sha no kwa to da kra no mo bo na ma no mo ye hu ne kra ye mo sise wo mu ana utwa mu a bo se steam on tete ne bobo no steam che mo nyina no be se na asa ka kra ba na so mu gina ene ade enti no ade a bo se ye dey say ha adwen pa o ha dwaso anka say ha ye mpuntuo we say cry say who be say we event bia odwa so we say we games cry baby no wa be the school is not allowed and so ko patcho e we say so ne bia time enye school day and I say bia say no what me bia no cry enye advice am say sports for mo games and mo organize events na mo ya na dampon na esu e ho na benya baby adi agro ha de o ka say what try dwa so aye games a baby no wa betime nyina park a obetime aye games wo so that be nti no de you so for the member of parliament
Is it yaba can say who are bemo? Any school. We are member of parliament. Any school. Debbie. Afro. From a boarding school. Yes. Security down. Yeah. Down for say young called Diagro. So Atachana was so because the last time I say a event. No more sponsor any alcohol for. You need a two school, but once school, Yama, and alcohol, and my home, Sam, and Cassam found. And the idea, a dream ye pa, Bompatani draws so dear. But say, parks, park some day. Oh, more problem, papa. As MP. Quack Santa Watson, lawyer honorable. Send any brepa or Sadia Mudia Maya, any bejepa, because a choir would be about schools so I will see, and so I will too. Be as we be no. Oh, yeah, the boss and touch himself. But pitching it, dear Quack, one yadia, Quaku. Why are you? Pitching it, the Quaku, so one yadia. Why are pants? You best say, Quaku, you won't GDS so much my yadia and Quaquadaroma. Pitching it, the Astor friend, my miss of one is obey my oh position now a campaign or can once themselves to definitely dear about obey. Into one bad mood, Henna. Media answer Godfather, Media Yana Wabutru, Missy Yanshano, Media Manuel, maybe accompany them said, okay, say, MC, and this is for the 8th party, but said 2 years, I did so more from say, they asked to for up to now, and I be able to the bay. And there said, yeah, the Abaco so say, local question, what in a day of so for my and say, asked to tell from the Johnson Bompata, obey the Amaye. Ntina daroma said otimi pre kwan ba so otimi pre school ba otimi pre mpunto de ba bia no kwan bia so gwa ku de opposition de otimi no play because no ma bo afetete anye na no opposition ba be play o di kan on bo 4 years and sana obebo power 8 years and also no go 4 years nti unimu wa mo na wo ho se sports minister ba one na obi ya change contractor kwa ku na ko ho mo na se Ghana gas na be wura ho na mo me ya de ne man ne ntwetia nya sa de kwaku in fact idi areho pa youth no esugo so pa wo parka wo me ni se djuma no so de kwaku ko wie peye pa dodo de aka ho de ne so no nipa be ye bi wa me ni nyina ba page ne de bo she obey. Godfather, my medasi my main found here. Now, Mr. Frederick Bosom Pematrasi, Municipal Physical Planning Officer, ye baby dinkomo, na yashe ye mpotemu, niema ewaha, physical plan omudumedi, my entire kakrebi, na fi ya na ye informo. And so Ingram honum St. Gabriel Credit Union Busia Kokobia account ho na usika 7 na mansun ko yi mfama a happy family kodi diska na bibie nko yi okwa passport picture miensa na odiko na watimi aboa na enye manso akoyi ede ama kono ngo ebi honum na afensu no eye dwaso enso Roman Catholic aso da na waduma sanso saa kono ni St. Gabriel mpanifo u ye ne sa wi asusu wa ne adwuma nkoso loan nkitinkiti ade beboa beso asena ade ye adwuma no ebe from 0242118469 and 0242288727 na bibianko ye maska ne satellite say u TV no obeto o de bebo dan ho ene bibia no eda wonom enso abemu uto wi afre wo mo LMB dish cable and connectors installation ni nyina ombe ya ma utimi sutua DSTV bills e wo wonom asoye ente kono ngo omni Ghana Commercial Bank edi animhwe nkrane kumase kwantempo no so 0244454029 0244454029 Foza Herbal Center at the Bam Bam Herbal Bam or for baby ya bia kofabi ne fasrasra fami mia fasrasra fafifa ya oni nyina be ko Jabes ankasa ene be ko e de amao Kumasi kote de duako ni ye dru no ubo rumba be tendru bia obenya bi 0246953332 and 0573927559 Catch Education Fund at the enfie no Catch Educational Fund onunyam for kamufa ye mo na baso wa ya de papa na wedding fees ya mienu no wose oboa ememabunu atimi anyansa no djuma bibi te say mason carpenter plumber electrician tiler painters and afi welders oboa mo na mo so atimi anyansa no djuma bi asimu nsa no enti odinim di for UCC University of Cape Coast baba yentete e de amamo ya share registration as May da na to so aduasa na ye hyase June busumi da to so aduanu nan e na wonum be wie frempanifo na kokko register na bibia nye kama 0244 565208 0244 565208 and 0249
7650 na ene mpanifo nso mo nkomo na registration buki na bibia enye kama Ubecha blocks na wanya blocks papa dia ko site dia forward ever backwards never human block factory ko top blocks papa wo ho never ko site ko yedwuma dia de corridors te twa raw sand mixed blocks hollow blocks design blocks pavement tiles marble tiles pillars of all sizes ena moldings ahudu nyina enso ewo ho endi to na mo na ni omkonkodi nkita ho na bibia enso enye kama emfa emma fresh 0558 319081 0558 319081 ne mpanifo enso emo enkomo na bibia enso enkoyi ewo ho ubedidi na we obo wanum na bibia koyi di a image royal kitchen odofo kodidi wo ho na omaduane ye de 7 to 12 aduane aben peche konongo from 0538 863181 and 0208 486886 na usunsumu niema enkoyi wajumasem enkoyi awo ho hawo ohaw bebire de da so de boni na asanso agiegu o de talia na wire togbe kidnapo say o de enhabama ebeboa wontikọ Herbal and Spiritual Center na untimentete haban na omwa o wasante achima twede heye fen 0242 284 049 0242 284 049 nene eni enkita ho Grace Divine Ministry Ghana Jaso de no Reverend Fred Kwabina Dano wo so da ye bi abrabone mu aye tare de ama wo enioma nkoye emfa ma wo hia honhom agya nante woni Reverend Fred Kwabi entimi hwimom na bibia so entimi enkonkan kama pa emfa ma wo behu asafoyi wo Jaso Methodist School ne nchen ho a Reverend Fred Kwabi wo 0244 682528 0244 682528 it's Child Herbal Center the new best man capsules no dia ba it is wunya bi nonom na ye bema pa na neoma enkoyie emfama odia na chese wa bepe eye the new best man capsules bia nonom na esiesie ama neoma enso akonkan kama pa de ama bema de wo se wutimi etutu a wansan kra da wunya anya hwe no kotre de ofamda ho tam ne bra na bibia konkan ba ne sa na sa de a eni je no enwe peye pe the new best man capsules nonom na enemu ya de ego no sefrese ne ade atiti no nyina no nkwamo ahode a wo fam no etimi ama bibia konkan wo pe eye the new best man capsules bia to a Jaso Richmond's Heba Recommos Pharmacy Healthy You Pharmacy efijase ebidro fi obogu obatampa ke Louis Frey 0244 96 6043 0244 96 6043 Heroes Gate se phone de papa na kita wa ankasa utimi de flex kama na bibia konkan Nokia na Opel Samsung Tecno Infinix Itel ne ho akade nyina no Heroes Gate se bajibi wo pe bi to ato akonya no nso e wo honomo se no nso wuduru kono a wo mo ne NPP Parliament na di enmuhye ena nkran so behu wo mo e wo circle frame 0244 826933 0244 826933 Yes mo Herbal Center kumi Herbal tea no na de aba kumi Herbal tea de onum bia na wada ya de bia ye kwankwa ete so sa osa na haw enam ya de bi wo ba won sabuo awo honsam enkoyie mfa ma wo pressure e wo stroke na haw ne nyina no aye kumi Herbal tea wo so anopa no tea bag ne ba ko na wanom ansa no wadidi anwumre okoda no na wayi aye tea bag ne ba ko na bibia so timi akonkan kama pa de amao obehu obenya bia to Ahwenepa FM ha obaye Frontex so ade pena Edna obenya bia to won nsam kono ngopol na esapon obogu eyo batampa dwabe Mr. Puni drugstore frame 0248716402 0248716402 Nature Smile Dental Clinic say wo se ho adwuma fabra se tokro na dem wo se no ntimfi e wo nipa mu de wo se na titi ubia Nature Smile Dental Clinic say wo de ba obehwe na wasiesi ne kama de ama fele ni ade nyina no wo mu eye ho adwumafo ni chemu e wo kono ngo omo be Lady Dina e go filling station no e hwa e na Nature Smile Dental Clinic e wo nkra bata ne bi wo Kumase Liberty filling station ka say wo ne famok no depo no e na di anmuhwe Fred Dr. Bright 0539 839335 0539839335 ofra panifo ebeje oso
boati home paint say wo pepe ti pe ti apode be boa wo ama wanka sensuo to to misa hoodin wom bibia ejane na so ama no ne de Ghana de afrafra brushes de painters makade nyina no wo pe bibia de paint boda fem na ye papa boati home paint furniture mu e wo konongo eye Mines Junction e na udru abrosana White Musical Enterprise wo mu na obehu boati home paint krabata ne bi e wo ho frɛ 0244 979796 0244 979796 Jumo Heba Center Jumo Heba Misha wodi abai pebino no mai na ensiesie wo se osa na hawo enti de yade na tete wo anampo se wo na asia tatai wo chika se tutu pa ba wonse buo no wo te ya onioma nkoyie pe Jumo Heba Misha ibino nom na ensiesie dwa so Vivas Pharmacy Rikomos Pharmacy Healthy You Pharmacy Richmond Seba obenya bi enkoko yo Uskubi Pharmacy Hillside Pharmacy Agoye Steven Ataheba ENG Pharmacy Konongo Pona Esapo Jodasmas Pharmacy na Living Home Heba 0244 04 3110 0244 04 3110 Providence Healthcare say wato yade no etuaka eti yade bia ha wetete bia no fakodan Providence Healthcare wo fidie onwaso a wodi be ni padua no mu hwemu wo kwa lab yi wo mu ye beneficial massage general consulting scan and OPD service ni nyina wo mu ye bi wo makache kono ngudru a Stellis Pharmacy abrosano e wona abehu Providence Healthcare ne nkrabata ni bi odun ko fido man nkro kumase asewase go so techima na bogo so 0245 01 2791 0245 012791 I ofori 83 Enterprise say wo ton asase wo pasase ato wo pese wo sidan ana wo pe eyeti pa ibi excavator esi bi ahan bra evise ye pe obi a wo ye real estate developer woma adwuma so ni papa metal works nya de nyina no wo mu ye bi wodan no ana project bi na so nsa ope se wo ye renovation da ni nyina I ofori 83 Enterprise friend no 0244 013469 0244 013469 obe uno ewo kono Mines Junction one le Mecrodin ene di animushe Lawson Heba Center the Virgin Doctor at the Lawson delay man capsule said the abawe mema de esiesie mema boa mema ma hoden ebe di peduanim Lawson Locare nso enum yade bia we tu na siesie ma nneoma ekoyi waten kansem na ewo fem a Lawson Locare Lawson Heba Mr nso de esichire yade tete no stroke hano ana se ne nsabuo ene typhoid fever tete no apɛ Lawson Heba Mr ibi anom 0242 1337 3577 0242 133577 Emetrafa Heba Clinic say eni hu yade nyina no fa beda no na wo mu ade ben wa wo hu ewa chiri kura na asan Emetrafa Heba Clinic e wona kɔ dompem so ha wakwade wo mu pa ba ne say infection bi chlamydia how yeast infection bi go no ne syphilis ne ade eno so wakwade wo mu awo ho sem se chiri yade stroke etetew Emetrafa Heba Clinic wo be hu no ewo konongo Lady Dina na nkɔkɔ nso ne nkrabata ne bi ewo ho no mo frɛ 0554 06 3455 0554 06 3455 B&B Corner Limited say wo pe PVC pipes water closet bends shower any seat cover ni nyina no obi ewo na kachi hardware so page ni ho ade ni nyina no ebuso wo B&B Corner Limited wo mo nuoma bo eda fam ko kumase kura wato ho atwene fi se kumase bo ne kura wo soro esen ne de no wo bewu no ewo dwa so akakama wadu asachem no wone kania infierda ne di enmushe woni B&B Corner Limited entwen komo 0244 604716 0244 604716 Baba Heba Center ewon kokwa akuajo wose yade ben na te so wani so kine wo anampo sa nneoma nkoye ni padua no tumi sa hoden no wo pusia mpushi chese wo tam ne kura no oje agu yade bia ye kwanko ete mu no pe eye koloma eba powder ibi enom wo nyade kura no bi ne nsese ni padua ne kama na bibia nko eti yade bia te so no koloma eba powder ena ohia kono ngopol na Esapo Jodasmas Pharmacy obenya bi atodwa so Vivas Pharmacy Obogu Antifosti Ruthoside Drugstore Asankari All for God Enterprise from 0205 166008 0205 166008
Why Ben Musical Enterprise say who pay speakers at Tiapo, cables, microphones, combos, mixtures, dear, Branakachi Information Center and Apis Obie, Akadia Rumenya Beato, Why Ben Musical Enterprise, ne new mother femna ye papa who di womb, 18 Kobe Bia, Nensai Misu, and Namekoto and Wada Bintina, Why Ben Elho Emauno, for niche walk on MC and main office and enche wa, when you're paying this morning, say 0555 06 5032 0555 065032 Onkoko dia Okoko Central Marketer Why Ben Musical Enterprise and Krabatani bi wona Kumase Edum Franconel phones and accessories say wo perfume buone da fem ne ho akade na bra na bagene the iPhone Samsung phone na wate de ane de unti the type of bia no Franconel phones and accessories wo benya bi ato na bibia nso etimi akoyi kama pa de amount fa wani echem wokono Kimpo Abrosan no ho na Franconel phones and accessories ebutu 0549 255463 0549 255463 enti eno enso no busua ya che oniema pa achi kwan a yatumi atiasimu na chese uhumu a wankase wahu ne wo kwa akoto na bibia enso akoye dia ma sabre die ye ne municipal physical planning officer eba bedi enkomo Frederick Bosompem watrase ne no enso eba bebo eye enkomo na afi no yetimi ehunu nia etwagu yeah. Tell me, how would you feel if you couldn't see? How would you feel if you cannot walk? So how would you feel if you don't have a shelter? How would you feel Ahwenepa FM 95.5 if you cannot see? Ahwenepa FM 95.5 Ahwenepa FM 95.5 Mother Ghana awake, choice blessings we awake. enti Mother Ghana awake ye ka se awake nso a na ye me no mienu Mother Ghana na no ane me ne wa ye ni ye a ene ya tena ye enso ebetimi atumi aye kama na atumpon empanifo yi atrase mo bebo ye na ya tena ye kwan be ne be fa so be chichiri kuro na dwasoman enso atumi aye kama Frederick Bosompem aye municipal physical planning officer owaha ena afa William Afriyi enso ewaha assistant physical planning officer empanifo mienu na ebeboa ye na yetimi edi dwuma no na yekuru aye chichire eniema enso atimi akwankan ewo Asante Achem South hanomo a yen yetie na babia wutie mi bia nso no wonso watumi ahunia etwase wo ye yebema kwan na atiefo mo nso mabam mo de mo questions aba ebra eye no kono abapa ho sima no aduanan be yenum ede economy ho no yebeba kwan na mo nso de mo woka bia fa nkobotwetwe hu no onso watimi ede aba na mpanifo na ya no ede ama na bibia enso aye kamenti koso mo afidi ni na Ahwenepa 95.5 FM ya ye krado se ebe somo esompanti tenase na enum nsuo na afi no yensua de na bibia enso enye kama mpanifo good morning. Good morning. Good morning. Yeah, eja. Gidi se bibia ye kama. Yesu adom ye hoye. Na so ye. Me se me hoye papa. Sure. Erade dia che yen. Anope ye pese yesua de kakra. Na ye bowra mo assembly ho no ma ye hu se mo wo ho physical planning for wo ho. Na so ye he atena ya na na bi wo ho no ma ye hu aye ntiase ye nim ne ka. Na physical planning for no ko moduma so bi so kra se nti wo mo ho pa na eniema ekosei asem wo ho asem ni ho but mo ba die na chese mo ye dai mo wo ho ye ebinum nim madwuma enti di ka ye nhase mfamfi ho ye ka se obi ye physical planner ana se municipal physical planning officer ana se assembly bi
physical planning officer nipa no na juma pa anything mandaroma medical ederade asese ode ababedu hasumdwem na fe nso masanso achia watifo ene wahefo nyina omo hwe wo Facebook nyina nso no mecha wo nyina ampa emse wo ye intro no oka se omo chichiri kro na ba emse waka ni nyina afua ena ode achire watifo ampa ye chichiri kro aha ye juma no se kro chichire ene wo se kro betumpon untumi enya de a obetumi eyi afrim nti wo hwe baabi a omayi saa departments yi anasa officers na afrim no saa kro no na ho se problems ni ade yede koso nti in summary no sana meka say ya chichi kro nti afi ye ma bam kro chichire no on se ewo afa bebre nti ye mi bie yi ni nyabotre na yi ni baako na otiefo mu tie no omunti ase yi pa now time be permitted o be permitted say ye be sorry 10 nti ye wo mre pa okay me da say em say ye ka say kro chichire a ye niam bebre 1 seven ne say dwaso kroi obi antim kura even say infoye ni ade wa even say virgin land okay now sa assembly no enhihye mu no na sa assembly no nyansa mu no se baby be ebeye baby a wose nipa tumetena e wose ye boama eho niema ebe boama nipa setena mu akoyi no omo puti things in place yeah 1 yemfa na se ye chechire dwaso kru dwaso ye baby a obi ametena hada se ye hwese 1 nipa e betena ha no 1 nsuo hu behia om okay market behia om yeah lorry kwan behia om ebia baby a nipa be ko school ebehia om baby a nkwara abedi agoro ebehia om baby a sebe ye si nipa enso no eno so behia kro no baby a ebesi ahemfie eno so behia kro no baby ebesi hospital ebehia kro no baby ebesi chip compound ebehia kro no baby ebesi chip clinic ebehia kro no baby a ebesi police station ebehia baby ebesi fire service ebehia baby education office no besi no eno behia nti saa niema we amaka ni nyina no ye de ni nyina bom ne de egunkrata so enye se nempu da chi bi dabi ye plan be 100 years ni pa ne be doso ye be wa nti ye betre yes ye betre nti ye say ye trend ye doso a yes ye hu se aha no ye be si agya na abia e wo ha aha market be si ha police station be be kro nim nti ye be si bi wa ha aha idwa e be ba ha yes mo plan ni nyina wo say nka simple pa simple but yeah nipa na say man nya simple ma ye nti obi be bisa say ya hey ya planning ya uni ma hey no from me documents war officer no me officer ya we say 80s ni mukra na yeah 80s ni no mo ye old town obia nim nti no assembly no planning kro no but just say we say saa time no minim say me bia me officers am me take over from them no omo ye we omo plan by we say nu do yeah we say medical academy can say plan be 20 30 40 years that year nim now omo say o ka say bi omo plan nke ye nya hospital na esi ho no anke ye nya bia baby assembly no no baby anke ye nya bia schools baby a park presby ni nyina wo plan so da plan ni nyina wo but just say other areas na ewe nim no eno na ya fato ye ho so a each and every time no ye try say ye be extend other areas are ededa dwaso achi very good nti dwaso kro ni de omo planet o ka da ho ye ededa bia bogu fu ase no bompata ni ya plan ana mo ba yi na mo afi na mo plan say won say contest no fa dwaso obogu plan ho of once plan ho dwaso na the baby ade ho baby ade ho just enye baby a won say ha no ye 198 communities and the assembly ni nyina okay towns and do so pa it is all kind of plan for bia most of times no say o prioritize and answer o fa di hia pa no I mean say bia nkro ni bi hia e chen bi
ba mo se mfa se dwaso ye say unkura kese central business way no aha na enema nyina me fa se aha eba enti se ofa se bi dwaso no sa nneema a mepo boss yi facilities a mepo boss amenities a mepo boss yi nyina no e wo plan mu a eda ho sisi eda ho sisi e office eye adwuma wo fa baabi e na me ka se hospital no nya se bi asebe e free ho na ba ho omo hwe plan no so na me say okay aha na ya de marketing for hospital aha na ya de marketing for bia school no aha na ya de marketing for bia educational facility BSC wa ni nyina na ye ni nyina ye be yi kwan wa aha ye be yi kwan wa aha ye street yes aha ye street aha ye lane ye ja reservation atoa aha no ye mani pensidan e wa ha saa ne ma we nyina ho so ya ne ba ne sen ne bi ho ye pe ba bia yi bibia ben se na kuro ni bre yes unse empempie no ya plan documents so na wo ho implement yes implementation nso koso enu ti na ye mu bi ne yedai ye wo na assembly no wo ho no ye be make sure say enema na ye de agu nkrata so no ye de beba form okay mpato ati ase be implement sa na mani nyina yedai e wo form enema be into implement na be any plan so eno no ye be hye going forward no e be ye mfa no say ye be extend plan no to suit sa na ma na be ye pese yedai e suit no enti se bia wo nsa wo ye na obizam say okay enema ncha pam say enema ne wo yes enema ne de wo ya na du ba bia wo tena se na adwen ho a wo nte ase enipa ne bi no ya na ba ne sen enipa ne bi no nsa so den metimi aka jo sa so den ene ma yesa aso den in a way say emfa ne say obi be si dan ideally anasa no kremu no e wo senka nipa no be apply for permit na so oba mo ho yes oba assembly ho buy office oba mo office e be apply for permit Mr. Bosompim ni Mr. Free me pese me si dan na mo bisa no e dan no wo si one room and 2 rooms and 3 na wo si first na mo ba wonim some me ka say be ma na me twa ntro ma di ntro ebi ba but what I say and education enye this is not the first time I say yeah ba so many times and then most of the times so you engage communities no yeah community sensitization yeah educate some of these planning issues no e mo te planning na say because you bia na say be o te ase se na bia wo pese bia nka wono te ase no nti wo be kɔ form na wakɔ akɔkyerɛkyerɛ ensem mo aye den akyerɛ no ma wate ne ma se nti ba de se obiza se bi omo ba ebi mo ba e beji akwankyerɛ ne ade ma omo ne ma nso ye hwɛ ma ne ma ye so omo ye no nso no omo ye media asomdwe den eba nti se ba de omo ba office baby mo na ma nti se o sami ni nyina omo ba no ene omo ma hifo ne dos metimi akyerɛ so omo ma ne dos kyɛ omo ba yes na kyerɛ se yen timamufuo no yesu ene ye ban moa ema mo adwuma no enwie peye se de nka mo hwehwɛ se mo beye ene obehwe se ye pe baabi kra de aye dumping site a na ye bre ba on plan no so ho na entia we wonim on plan no ye man say ye yi plan ye yi ato once maybe bon be a sanitary area ye yi ato ho about maybe even say be a 5 acres and 3 acres because him say be 10 bia nipa eye nwura ofie amon ba koto agu ho obi ntumi and then your distance near the idea ye nyansa e was ye the dumping site ne to eni kwa say ben nipa yes enti am fa na say bia hai yes we the dumping site ato junction asemka dumping site na da ha no ye expect say obi owo ye fa say bia naka e ba beto bo afi afi obo de ball aba no but ye de naka for no so be provide bia den e de amom ho ebi obi ono wo emphasis train station ekwan na so no ya create bia den e de ama no school ya ye kan ye plan e emfa school ba ko ma locality ni what you say you make sure say area bia na say every block bia ye be bia no ye be hihye no ye the school bia ye de ahye ho e ma akra no ntumi enwese akra no nante distance ten ansa na why dey wono access ya na say wako school enti saa ne ma ni nyina no de ye saa ne ma ni nyina ne make sure say saa ne ma ni nyina so implement it ama aboa kro ni nyina okay na said ye na we ma me fa we ntwam quick one say mo tete mo plan ya asase ni minim asase bia no ewura ndi go ha mo plan ya no makwa akoto se bia me BOHYEBA me na na kofi mensa ejam ya asase kesi bi wo asiye na chi ho ana mo plan na aba beto masase no den na ese mo ye ne den na menso wo se me ye plan ai aba beto asase unse Ashanti region no asase nyina ye ohene dia
is two land. Nanadia. Very good. Okay. But what I say, name me tukura nanache. Now the Nemran say nananche normal 40%. 40%. Wow, doso. Nanamfa 60%. But what I say, Nanadia and yes, what Fabi. Nanadia any be be you. Okay. Nanadia any be a says a hospital like PCC. Nanadia any PCC school, a be a free. Yem family you would yem free with him. To me 40 Nidia. Nina ya media. Oh, the energy odia. Nana 60 no. Me patch nana de no nana 60 no de nana very good. Ye be pai kwan obi mu. Aya sabia. Very good aya sabia. Janan bia. Be bia no na mu na ye be de. Ye be si sa ne ma ne ye den ewum. Enti nana no ye be invite. Nana be invite. So I'm not in a plan e kuro no. We see an wasase. Ye man say first na wo do wachiri o. Ye me do wachiri. E wachiri. Me nana na di ja. Ye sisi dan ya ma beto. Patch what ye. E no say mpempi no ye nye ne ma bia keke. Enti nka e bia man say anka senka ya hwa nka obi anko bi asi mochwe sebe okay e wo ye ntem ha ye mwa if you say bia baby ya mochwe na ebisi e mpese bi nsu bebe no because of sebe nsu nipa e have access to nsu no enom nti ye wo baby a ye say ye de ye si no nti ye plan sa na ma we nyina de toto na akwan mu e ma niema etoto in place problem bi anya de e ma se plan da ho e na ye di so aka problem bi coming back to the na work no na invite wa now you're planning planning and they say more ye never to masase na beto nsa frame very good mpimpi no kwa opekra wa kasa cry day onzu timi ko ahemfie nipa nya day na na nche sebe ahemfie enya me ne mo nko an na be ka e wo se na no mbam asase ne nya dia okay yeah ti officers ye nyina ni asase yu okay asase ne nyina ye ohin dia na na dia era na adoma baby ati kra na na dodom assembly no yeah mpacho ati ase enti wukọ na mpacho adaroma ebia asase ahana na me na nan modo sisi a we hu se omotisi dan ama beto yen ye pese nka na wo che na ye de ewu mu no ye saka na de enso ye pese ye de ye no na ye de aye na che mu na wo de ye se wo de ye no de wo de ama na no nso aye de afa ne de sa na ye mani nyina na sisi bia pese esi anfie pese ye de ye eboa na bia pese esi ni ma na ehemfo no tumi de ye projects ne ade ye den ewo kru me kan me corner na ho na frame ya what next sisi a no emfa na se wako now you about documentation yeah na frel ya ko site ya pick it and I say ya measure what's ase ni nyina okay on our plan ya de beto ya plan so general plan ya ekese ni nyina no ya de beto so ni ehun se e bia BOHYEBA asase ya to ye ya ko fa anu nyina na nya 10 acres okay 10 acres no ya de beto ya plan so ni ahwe say bia 10 acres no one insuo mfam 2 baby a wo say bu a ditch e bi amena ana valley bi e da ho say na manyina bi nyina e da fim nti expect say bi a 10 acres na wo yes say bi e measure ni nyina no bi nya because a kwan na adaji nyina e den e bebem na nanso enso me kai me yes na de na e beti bi na ye de we no na we a bibia after a plan we no o documentation started na no afa ne de what de ama what de wo part as wo 40 no and as a percentage no e dey amount or say o ma wa location paper site plan any ownership BOHYEBA tie metimi aye ahai Ahwenepa office na me de BOHYEBA edin ato so eno nje say BOHYEBA dia me part what you say anti ownership no say to me krata na no ye den e dey amount e ma wo to me say obetimi aye den obetimi develop and as obetimi asidan and as obetimi aye project bi wo e wasase ne so its allocation paper no ye very very important eno de hia pa se wo de wuntumi nkonya ho eno wo se bi mbeka se bia indenture ne ade bebi wo ho a e bia indenture no modema eno na be sign ye den e de amount kro no bi wo ha o mu she dan nya allocation paper emfa ma e bi na kasa be prepare indenture na ono ye den e de assign it ono de ma wi a unya allocation paper ne wi a eno ne ma utumi sasa ne sisi ade asase ne ye den e wo obekire allocation paper na site plan ni mu yie na se masase no etu kru na mo plan no se nana e wose nka se de oken ida se nana be frame ya na se mia so me kone ho na se nana wan consult me ana se me kone ho no ne me nya adwen no me nden na se unim emra unse emra na sebe ye de adwuma man nim nana ne mo wan frame wone mo atena se na mo achicha nsase nim na waye menye dai before that e bia mfa ne say before say bia obebe mu no
ebi awo na awo no wo asase wadoso no won say most first point of call ye nana no okay because na asase ne dia ye under no say ye de sebe ye ye adwuma me patch what you say unless ebi awo no percentage na be awo request from nana no eso nso bo o ya tena so saa ya didi so saa adentina oba beka se wo mame uchem na wafa kese na mame meketewa ese saa entiase no ewo ho between woni ahemfie me patch what you say because under zentin yesisi ye mra bia ne ade so ofi se bia niema bi nkoyi a obetimi ateki saa niema no obetimi saa offices you obetimi akọ ma ya kawasa ma ede mo ho no I'm talking about be a court and we take illegal action because if you say be a one wase de on say no na ya na manso nsɛm ne ade bi so am kan miniska me de betwe woni sika bia wo de betwe na nanso an consult me atukuro ti na wasase de na nanom de ase de odi kan yi wo mun say emfa ne say atukuro e bia na wo kra 2+ bi na wo do so na na be emfa say school only most of times ye ya de ya ye de be boy nyina ye fa say ye say school ni ha area ha e be biati school ni ha ba wo ye hwe wo plan na be bi e da no si ye de school a e be boa e say na automatically na ye den e try so be replace asase na e den e de amount ono no because asase ne wo no badwa de ase e bia o replace enye be bia wo te na e na we den e bia obinya na e bia odo on hwe wo say ya fa wasase kwa kofie na nan hwe me kwa say bia no he has to replace asase ne den e de mam e bia say be fufuro a say ono e de wo no wano say 2+ na na say we ya no it happens it's bebre empempi ne si what is of which me witness to say e be oba replace wasase ne den e de amount but one say sometimes e bu wo ha say na e bia me approach ni ema no enye sa na e bia be approach ni ema me wasase da baby na nanom ayi demarcation without my knowledge okay omo ye demarcation na woni mama ni hu ye na o matete awie twitwa nkofo kra atotɔ enti eno sa na say wo ye no e say wo approach na no baby a wo kan say da no mini baby da ba e say wo approach na na say ni ba ha na me ye de me do aha na me asase wo in fact em kra me to fi be obi ho e bi kwa nipa no to wo say problem aya na you have been say obi wo ha ni na say na ma me ma na asase wo ha ma na anya krata bi ada to so on say ya na on say first no me o mi na na de no wa kire wo do no isi anu de opani sisi anu de e bia to sunsa unya akokɔ ba ko bi ma no ne ade o de asase na ma wo enti unyi ba ne nyina no unim say ye wasase e da ho a wo yeso adwuma sisi anu de o na abetu kro na ene mo e bia say planning force assembly for minim mo nhyehyɛ no na one mo demarcate mo demarcation na yiyi na nkɔfo totɔ Mr. Free eba ne saa menye den mechia no watifo ewo asemoye a obisai di nkan no kakra meka ne se asase na wo ka ho asem no yese nye fiscal planning ne beye plan ewo da area ho eni bia na bitwitwa ebra wonye dai ombo wa mane na eno saa no no se munim ho hwe ebi wo ho ayi nim ho ebi wo ho a plan ifu nim ho hwe na ne twitwa ebra ye nya awe na most times in the home said the air plan or hono in fiti prekope e ma surveyor na nya dai ye plan na bi da assembly ho e bi wona nanom ho enti emfa ne se wo asase a wo ka ho asem se e wo emfa ne se esie na chi hoyi wo ba ye ho a o me hu se nkofo bi twitwa masase no ye ka se wo hen ye no be ko site ye ko na wo kire ye wi a ye di GPS be peke wasase no emfa ne se wo bi a 3 acres and I see be a 4 acres. Ye piki we are said me boss kind and about the top plan so. More number of plot I had a war o assassin. Na ya chere wo kwan say e 40-60. Okay. Nti 40-60 nti kona na ho. Nti unya dru na na ho pe. O ka chere nsa na masase da hasisi ni nti no. Ya me call assembly ho na assembly for na mama ti ase say asase no. Ya yeso plan. Nti me de ba. Na ne bia ni ho a obeka kire o se bia ye den make we twitwa wie o twitwa wie so o twitwa kra bra onimu a e wo so o replace wo o twa bi o baby ma because say dey ka say nsase nyina ye nananom de ya no e wa santime mu o mu hweso ma otumfo so ye o man hinu so ye odikru so ye hwan yo o hweso ma ni orabi
ebi wa akonwa bi wo ho a odwonfo ku bi wa ahemfie nti asase no nhyɛ da nyɛ ne dia bato hwe soma de ote kokoso ono na nsase ye wa santime mu nyina ɛyɛ ne dia aha ɛno nti no saa ɔhene no kɔ no ho a na sɛ wante ase ama wa ada sɛ wotumi de ne kɔ no wura ho ɛyɛ me pa se foku asase ne ye media no ebia nana etwitwa yemfa wadi market mi nim ho hwe me ba mo ho no ampa mo de site plan ne ne manyina akyerɛ me o nkrata mu sɛ yayi bibi saa na me kɔbɔ na mane nana ene me nyadwen ene o nyadwen but me susu sɛ ye media ɛwɔ sɛ me de ne kɔ yewura hɔ enye yewura hɔ sɛ asante hene hɔ but de me kyerɛ ne sɛ ɔbɔ foku bi so yɛ ɔman hene de a wobɛtumi adwa ato ɔman hene bi sɛ ni na ɔman hene de wo fa so nti wo sere no ɔnka wasɛm yi bi nyɛ dɛn ɛma wo ɔhu dem kyɛ but sɛ ɔnyɛ ɔman hene na sɛ wɔyɛ dikuru anaasɛ bi a wɔyɛ brempɔn ɔbɔ ɛde a wo foku bi a ɔyɛ dɛn ɔbɔ ɛwɔ fikisiim nti no ɛba saa na wobɛtumi de na ayɛ dɛn akɔ saa ɔman hene no anaasɛ bi a ɔhene a ɔdɔm no because yɛhwɛ nkure yɛ firi ayi bɛ nyinaa ɛhyɛ dwaben ase nti ya na nipa bebree wɔ dwa so no anaasɛ wo nkuro nketewa ni mu na ofisi bi a ɔhene a ɔhɔ no ACC no ɛya no mataa de mu nsɛm nyinaa kɔ dwaben na dwaben aba ati committee bi na ɔma bɛhwɛ na ɔmahu baabi a wasase ne wɔ wobɛhu sɛ ɔma resolve ne yɛka trɛ sɛ ɛyɛ dɛn a wodie yɛ dɛn ɛwom ne yɛde ama wo nti ɛntumi mba sɛ ɔmo ba na sɛ ebia ɔmo twitwa wie ɛde ama nkɔfo sisi adan de bɛkɔ akɔ wie ne sɛ bɛkɔ akɔtwa bi baabi fufura ama wo ɛde ama me ama wo ebia na baabi no nso nyɛ mabodwo saa ɛno nti ɛna yes because bi a wo kasa bi a no mu nsi dan ne de a yɛtumi yi bi wɔ hɔ de ma wo but sɛ bi a ɛmfa nso mo develop na yɛso yɛbɛbusa wo sɛ ɔbɔhyɛ ba time mo develop no na wo wɔ sɛ bi a ɔnsɛ asase ne bi a media matu kwan mekɔbɔ bra wɔ baabi afi na maba manya sika mebɛyɛ adwuma mebaayɛ asase no binom kora te so bibi atimi si wa brabom wati ase we ne ya bra sebe ebia na documentation ne ade so wati ase woni se ne okay ukɔbɔ bra wɔ baabi wato asase na to hɔ wo kan wo kɔ no wo documentation bi ɛsɛ wo saka no saka yansa na wo de utu kwan under no circumstance na application wo se problem aya na difference ni obi oba ko hu abusua bi na makɔ baby a printing press ni ade no no makɔ no mabɔ agreement letter bi ɛno nana no ɛno nti na meka sɛ mepɛ wo kyerɛ allocation paper site plan ɛna baako bi indenture wo sɛ saa nneɛma miɛnsa difference ɔmo timi de dada yɛn paa saa deɛ no ɔyɛ ya no abobɔ bibi na ɔsan na ɔde ama wo afei asɛm bɛba na bɛkɔ akɔfa ne yɛsɛ wo nkrataa ne ɛnimu de saa nneɛma miɛnsa no ma yɛnte ase your lease na ɛso paa wom okay ɛno yɛ matter of documents ni nyinaa now lease no aya na aman hene ɛna most of times no mama lease no aman hene to be ne man hene a ɔha most of lease no deɛ so ɔno so ɔnyɛ ɔman hene na so ɔhyɛ ɔman hene bi ase a ɔno no ɔne part ɔbɛdɛ ɔbɛsan na ɔma de kɔ de sɛ bia dwabe mo sɛ dwabe yɛ man hene de bia dwabe yɛ dɛ asan okay bompata yɛ man hene ɔkɔ a ɛno de straight ɔkɔ bompata man hene wa we release document no ɔno ayɛ dɛ wasign document na yɛden ɛde ama wo na wo de akɔ baabi yɛ sɛ wɔde kɔ ebi as a lands commission o sɛ hin na apɛ sɛ ɔkɔ register asase na wakɔ no akɔ register asase no na yɛwie lease no wo sɛ lease no asase yɛ ntɔn asase yɛ de fam mpatwa ate aseɛ nti na ebi wɔ sɛ lease no yɛ bia from bia 2025 to 2085 normal most of times no lease no yɛ 99 days plus 99 years plus a day 99 years plus a day and a year lease no nti bi obetena asase no so saa wi ba se bia wo mfiri oman ni mu a eno sene benefit ese wo a wo ye krumani na se wo fi oman ni mu no benefit ese wo nya no wo de no even so obi fi outside no aba onye Ghana ni saa 99 no benefit emfiri mu most of the time de 50 years nti and subject to renewal at time no so a ese okọ na akọ dey ko renew my hwa de wi obi wo afusase anase me wo afusase okay ene bi e ho ya atukuro ene bi a asolifu bi anase company bi aba ene o so wo beto asase no eno no ho nhyehyɛ me na wo se me ye nkrata ma no anase wo so sa akwa hemfie na wo no so assembly wo no asase no me na de ma me dia me ana me doso se company no ye institution
sebi omo dem ran na ye adwuma first and advice and be man say wokoto asase na di kan be hu yansa because bia na one plan ana say kuro na wokoto asase na also plan ya yi for sanitary area ana say dumping site ba wo de because I want ada odoso ntino unmi say where asase abetime e de esi Sudan very good now ye ko site ye the plan be ko site plan be confirm say aha ampa esi Sudan ana say ha ye to bo sebe emura egu ha ana say aha yes ye yi ha for ebia school wo no sebe ye wo technical unibi documents no so ye nche na ye den enti me amekota asase na wo se me di kan ba assembly eba ye ho enti me ni kwan se me ni asase wura na asase wura na de wo ye obema pressure wo sebe wo hia sika what you say and then we are ono no hia sika na wa ba se wo pass asase no nananum nyina obeyi wo mafimu emo akọ saa baby amekan 20 press akọbọ we na omode o ma sensan na de so ntimi de court kra na de yi kra so de make catch on say document a wo hia mabolis allocation paper no okay okọ ada eastern region ya de adom friend chief consent says bia nanim mpacho what ya say aha say bia nkọkọ na de na do chief consent no modema ba we no allocation paper allocation paper no na esa wokọ na no wa we investor wa we institution a wo ba no kwa himfie wo na wahu asase e wa ha na mahu asase bi wa ha me feel say manage ho na esa penipa na sabe omo no omo edo ho no because at the end of the day no omo no be site aba be development e part what no nipa na no beto amano no enti esa wo no hu bibi say e de on be site hu bibi sa na quickly oh na ha na sabe medo so wahu na won wodi ewo mu anas on say me can both ways so man ka say sabe ibu entina o man na mfra wansa wo hu na to anamon wo na watena so enti say obetena wana say bia time when betena sasase no ye de ama obi without wo knowledge eno de it's up to one kasa ne ba what you say wasi ya me na me pass asase na tane o se medika ko na nanom afie tempa na nanom ko asase no so ko ye ne ma asase re o ho bi hu yes na afie ono nso akọ na nanom bibi e ho bi na nanom akọ benkrum ansa na ye twa bi ama e de am de na we invest we institution now ba ansa na ye bi fimu e de am say yan kran me pesi dan kran na saa na esa wo fa so saa na esa ofa so bibia na esa asase no ye nto asase wura ho ye to ahemfie ne ye je asase fi okay but when the family ne be ka cho say o me na matena so ye de atena so ye na nanom dia but that o say na nanom dia enti onu feel say bi o to me say eso oton asase no enti ye wo cases bi bra akokọ to ebi onu feel say wo develop ya na busu na ba enti onu na ne dia onu ne doso onu ye den kra na wo share wo that is it tie wo say na di kan yi bi oyi onu gina ona wuyi ye di market na wo de ewo mo no wo je wo de onu wo che nye se wo yi oyi o che onu wo che se dia onu kra ne portion so se wo de ansa na watimi aton watimi aton enti say wo de wo pe koton de a wo de enti bu wo ha se na double sales ne ba no mi ma be hu ma nkwa himfie maton waton na so waton Mr. Free yeah you know okwa himfie na records no onim wo sales away o ground so manso ne ba Mr. Free dia yes on the kwa himfie wo ankwa himfie and a problem no say say mienu ku a am say asase ne akwa asase ne break asuru mienu ku a what you say enti mo amu mienu no bo say bia we twa we sika na we ye we wo e wo site ba bia na say bia na say ka wo fa no a wo nsa be ka proper documents no wanko e ma nsa anye de manso entwamu da twia wache mienu sa ba ko ne ka ho na fe say mabolis mabo allocation na waka indenture no indenture no un say indenture no lease ni mo yenya indenture no but what you say indenture na be prepare and na lease ni wo mu no lease ni e say conditions say wo e surround the assassin no ba be dey wa ba be je no it most of times no indenture ni nyina baby faako ena lease ni gina faako obebo indenture no emu na yenya lease no enti lease ni dey prepare ohe ono be sign enti once be guys amahene ena sign lease no e de ma enti make sure say indenture no dey enu nyina indenture no e part eno no ka a document ye anase adansidie we bi edam montem anase ma prepare agreement bi edam montem but problem I want to say onu impa no corporate press no ko bo ade no office ya boy lease
yabo indenture and some of the documents no omo timi de sankrata ne dada especially obi a wonim ne o keken o ma mu ba ko bi wo ho oya omo drodro asase ne wo so na ase ba bia ya na mode we ni si na peke no ya ye wo so yes o plot ni bia the red we bia say bia no ma wa wi there be enye enu nye we and even site plan na mu de omumi no what you say yo yemba nse emumi ensakra ye wo local plan de pe ka se plan na office no and the assembly na prepare and no plan and the bear plot numbers sa plan ni mu na abenyi hu kwan no ba won say difference wa cadastral ne local plan ni mu ne say cadastral most of times no aya wu hu o ma no mo bohye and cadastral ne bear plot numbers ba bia we no local plan no de abe we bia unique number bia dey e was so your plot number 1 plot number 2 3 4 sa ba cadastral na bia wa pick coordinates no bia o pillars ni se no wa pick na we dey esi so na bia we de road bi ebu okrampo na road bi enwa se bia road no kwa da wanim bo no mo pick na no box bi na o de bia road bia dey ato ha se no ekwan ye se dey e serve sa ene mayinti me kwata asase a me nkofa me surveyor ana me massa asase wura ma me surveyor now ya metias ye so wo kwata asa me kato se wo kwata asase no be bia first so buy a ho yes I need education we need de be ma mpacho ase sa na ma we nyina because one e bi kwampo wo measurement a wo so onya obia na nim se mo assembly ni mo yes sa na ma no enuntina na se mo education ye de etina me say me start from me intro me catch say ye public sensitization enu bi ne ye community way a ye e bi akro bi en fancy bogu nana ye budwa ye kokko educate omo ho mpacho atese bo bi asebe obi obu a waye na dwen se wutunu wo ufa kan sem bi ka ha ka se ba mox nyina ye ko what you say mox nyina bi en fancy Friday bi omo ye we ye timi sire it misre imam no ne bi wa man se asase ho manso no de unim ba me ka asem cho wuyi okra ti emu a ehunhia pa bibie no asombo chance asase yes se ho na ade uti ho na be you aha be you bibia enti ne ya se ya fa documentation na ya ka allocation ya ka list no uba be si dan no e de na ese wo ye e dan na wo ba be si no e se wo prepare e dan no plan e bi aboshe ba esi 5 bedrooms ni sika sem wo soro wo so esi 5 bedrooms na wo si no e se boshe ba e pay architect no prepare plan ye den e de man tie no so mo na mo draw plan betimi aba ho ye be ye bi di amount mo be draw plan no di amount na ono so ko draw na bontin ono akodro a unse ye specifications ye woni ma e ma plan ye den edimu me pa jwa ase se nipa ne betumi aye sa na ma nyina ebe ye reject plan anti ode sa nipa no so mo mutumi nkrata o di operate ana omo ye we so no wo license unse obu o ha ono ye o tumi a e ma no o we bi e ma na tumi se obede obetimi aye sa na ma no ba se hu se bia wo ye quack survey bia na wo ye we bia wo nya eno de ye bi wa o plan no ye de be committee ni aye de reject it Mr. Free mo na ya mo church stop work no yetumi tro dentia dentia eno ana me boss o kan se ni simi dai me see du level Mr. no msio busompem na me ba no be stop work red pen kakra na mo de atwere gu ho yes produce permit dentia ema ye tro sa stop work no egu ho ne se de na me boss obobo no e maso yi wanya wo site plan no wanya wa location no wanya wo building drawing no the next thing is wo ye ne se esa wo dis ankrata wo nyina ba assembly ho what about fiscal planning wo di nya ba bi dru ho a ye be hwe wo drawing no ye be hwe wa location no ye be hwe wo site plan se bibia ye kama the next thing say the be engineer ho ne engineer work bill esa wo ye dan utua e di amount no akutua no revenue wa nye sa na ema we a na wo fiti prekope na wo sha asise wo si dan na eno na ye ba ni abetro dan no ni a kire wo se jai dan na wo si no ne fa wo nkrata ye den ebra nti se wo bisame a di nti a ma ye betro ho ni se uni tumi krata se wo ye den wo si dan e wo musa asase no wo so wo nanano na de ama wo obi kra tumi ka so ye ya asase e frigi ye nyene fidada na minka we nsha ho yamfa ne se
dwaso ase na efi dada ni yebuogu ni yesi ni foforo o se we ya asase dada enya asase foforo tie no so no je tie amra sa ai di nti tie amra ni se sa dan dada na o ho no usie ni nye no na usensi ene no kra bi mpa na net dan mewa afi na usi blog nti no blog na usie ni se usi na brosan se usi ni die ibugu sisi na se BOHYEBA obi wu a info na be from nya nadmu ni nyina ya ban kuria nti ade na wo mayi nhunu ne ye wo ye fa dron ho dron yen bra dwaso ye kuro dada se de ye kan no ye wo plan wa ha wo side plan se even allocation kra na woni bia e wo se okona nanom ho na wo koje bi e bia na sa afi ni kra ye kan no kra ne bia na nye wo dia na ye abusu afie e na wo ye de wo pese wo kra ye na na obegye asase ni din wo ye mfa ni din to sa afi no so na ye mfa nye nkrata fa ho se de be ya da che enkoye se BOHYEBA wasi dan na wie na wo ma uni ho na wo ma be klemu dan wie ye papa ni siye so ho de mitri enu nti no ni nyina no ewo amanya nsem na ewo assembly ni nyansem mu se bibia ese wo yi bia na ese wo de ho mra nti se o sole ya unya osika wo wasase da ho a osimi isi dan e wo se dan bia usi no e ba mo ho bibia na ye hwese empo ba bia dan ba bia disi ne type of dan a usi no kra no mo na wo se enye no kra container kra usi a uni sa to mi ni se usi container wo na se container de se wo fa kuruma kwan ho de ene se eya mo hede mo hu de mo ba mo hu kwan ho container onim du junction mo hwe ho ade ba ko anana dwaso he na ase nani nhye da nje ho no eye container na se be brofu me kase be kase air spring up no ebe doso no no feel se bi anka mo sa mo block lanes ne ya kwan ne ade but obi wo ho a ofi se bia wo tu na no aduane eden egu menya we mi si container kakra mo ba be se mo mo ma ye nyese but ye se ye de mrapa eto ho wan fe containers ni bu anka ye mo nye dey entina me ba se mo ba mo hu ye o ye hu ye ba won say sometimes adwuma bia wo ye a human phone say human we wo ho entia na sometimes you also consider enema bia ansa but ye se ye yire enema mpa one rank the problem almost a secret woman say na the fast asase no yeah minimum obi wa oton asase no most of times obi wa oton asase oton no hamatan bra ope esiu nti bedu su to bre no se wu sa bre no de se ja so wo ne baby yes nti sa na nti enu nti na tinko ba mo ho no ma be won ya kwa ensu o ye indicate wo ebi wo quest 8 na ba ne sa mo so mu hu ada na mo ye yet advice ni pa na obeto no dabi watawie na watawie wo si ni pa na jisi ko nse mo akwa stop work o ba mo ka chense wo nya ya na no ye ma permit o na ba ne se afi nsuo yiri fa ye da bia yi se o so bi wa che ne se wa stop ni pa no ba na me ka saso den ono ye no fi ho na nti sometimes abekọ na ebu asase nsuo ne pa danis wo ba yesenke na jokra no bisi what you say mo ko stop work na wa ma then na ya mo ye most of times we say the obey ne say mra ne say fa nipa no je sermons ye dey e fa ma no okay what you say 7 sermons eno no be free court na ba wo eno dey court na invite wo okay and then when repercussions what so be court no say you do that and you yes dem and then but still asunsuo yiri fa yen ense na make o say me ye na make chiro say one the assembly ni ho bisa on say kuro dudu yi me bo 198 o me name say free in your office your engineers o mo okay I'm very sure say yintumi nche nyina yi mu 198 communities so okay inti most of times no aye bi a wa woni nipa ne bofi pam no obi bi wa betena ho ama nipa na sidan na wie wu no abeka kire wo say wasi what you say ba nipa no start foundation no ebi kura wa ono amoya mane wa meka hia nkire what you say tita ma bi a ni enko so no wa peja ade no wa boss ma no ne ne mane ne ire omu ru sa ade muntimi nya he na senior ukwa what I say obi akwaje court order na bia odi akwakọ say akwakọ because the assembly members so ka ho esenka at least nti we say na was assembly members na money omulaize na
omo no mo te ho omo no mo te ho ba won so omo no mo your politicians so openi what I say at the end of the day bia wa na ha bia but we dey send particular but one so bia ne one super so maintain one person one ya we but you me ka so omo nyina na omo te sa obi o ha no ebi obefre say ni a nyina muramura nyina say ko ube tissue no ebi o ha wotena so enye you e wo so ko because say to aso ma de no ekoso a problem beba what I say eba ko fa problems be problems be there beba enti adwuma no say e kaza o say me ka say what time say e ka say e kan nsem a ye mre ne de e brother sabati e be sa hia bi mini problem what I say each and every time bia na obeto nsa friend we are there say ye be educate public no emo mahu because asase sem ni dance ni ade no e de o how ba pa issues be obi wo ba bi uben say o hwa na ye yi kwan ye Pai Street akane dan e ba ne say na street ko kan ne dan enti wo to asase na wo si dan no onim say ho ye kwan tie no ono na anya na dwuma yi ana say obi won so anani da ho pa say kwan na edemu saa e ba ye koyi ho ma no no say da krum enti no wa tuaka ba to ati ase wo tuaka we kwan I da wo no tuaka bia wasi ni dan kama sia wie self contained fine say ho kra ye bia de ball leg ba ati ase sanitary area no ya ton yes omato ya ton ma no isi da say no say ni pa na ya ton ma no mo be hu say sanitary area den na wo no wanye sisi sanitary area bia ya ban dia wo nti ne dan e bi bu agu nyo ne dia anyo no dia nti be bu ni dan every way bia say e ba say e ba ma won say meka say e say ya ade a e be boa timamufo na so mo ye we no say ade e say wo dan ne fi ho ma mo ho no ho to mo we only have to go yenko court na yenko je order na human say dey ye free ho ma asase na dey ada ho it happens who be buy kwan mu a yes nansi aso hu tema Ramsar site ho ye dwiri o papa no osu ba ma hwe so hu ye machine sim on investment away ho ba mra no ediwa senior ye be clear dining dey free ho FM 95.5 ebia no obi we question ma yemfa afrefo kakra na abusua enkomo no ba bia ye die du no ye mre ne ya ye bre enkomo no ewa papa etu de ma yenje won so wo question a wo na afi ne yento aso emfa free honum 0596 90 0046 0596 90 0046 enenko ade ye nwie enti ebe sanso ato aso hello. Hello, good morning. Good morning. Would you be free? Yes, you. BOHYEBA, and why are the pioneer program out in the bank? Your man, you may be penny way or more way. The Bia would do much so, but one, two, among whom you know, the bomb my basson nepa because me and Cassan no problem, you know. Your brother or Mr. Fred, and then it's a tree. Almost one part, let's say, and Sakama Sati. The bomb my basofa, let's say, so beyond and need to what are no problems here on the soft one. Oh, that's just how the year can the Okano weddings house, so my Wasasi and Kairano, or my boy on Saka. Papa, how many Juma or more or so? In the small years, I'm a basofa, and put out to him a warm album. That's a lapo, yeah, that's a papa. Hello. Hello, good morning. Good morning. Would you be free? Make a secretary Dana, a family, I might say. Yes, you. The American I make a parent train or training. Answer no, I can't be my case. If you are, brow or more, I had time planning for a barb. And she also and almost time planning. If you are higher market and I hire a lady by a down one as you to cancel for him, and to move over, I know move to start on. And see almost what you man, I was almost all her baby working. Almost your ye, and Nama, a bedroom, Yana, as an kind of rock. Okay, all right, yeah, that's it. Hello, good morning. Hello, good morning. Would you never be free? I'm Pastor Felix Boa, because it's big house. Yes, you. The one penny for an abasso, I'm saying. No, I free wa fidie ne ho kakra na yentimi nte won kawa free radio ne ho. That's you.
abese obojuma no mo yende omo yedi mapapa ba ne na se ne se ni no mo se no mo tete so e ma na se be ya obi abesi aba de na omo tete so no permit no ko je permit ya na e bo no bo de pa o me plan e wo mo ti ya ka se ba ne sa na se o plan na ka ho e ko ho kure bro okay iga mo yini ne so was into message o mo ate no mo he ho so akema ya te okay o mate enti ono so ne die no o se ya na Mr. Ozompem o se permit ne bo odin onim ya fee fix so fee fix no na bo assembly no brow okay what you say eno na fee ni be kwa we bia na prepare enye me ne Mr. Free na ye as omo assembly members no ene betena se no maji atum but what you say now you find say we see 2 bedroom okay obi osi abronsan no say be sika so otua na nye eso no otua pe you find say otua 500 cedis 2 bedroom asem count the onu si abronsan no should pay maybe twice or any a permit no okay me pa what you say inti minim development ai bi ono no e bia wo ye whether to be na minim fee ya de man but obi wo ho a also ebi opeso or your registration ni ade sometimes so you the registration ni nyina or register plots no sa registration ni nyina hye permit nim enti ne bia wo hu a obi feel say e bia wo as price ni ade ukọ Ashanti region Eastern region ni Accra ni ade na unum so mo ahade afu sa omo calculate no per square meter asase na wo occupy so do you na me fa we last caller. Hello, good morning. Udini baby are free. You. The patrol. The pa na what you mean. Nemo so be time is to be a container. You be TS ka pa so receipt be no e man. Ya mama receipt is be tia ho. Scanner de what tia. Ai. Mama kwan ma wo ye adwuma. Ai. Da ben ni si. Last year. Last 2 years to me chakwa take okay wa choro to almost say ya bra office why almost say ya bra office na almost free how mo office nti obetimi adjoin him okay enti ya mama akua mama nso de no Mr. Free payment no ho nsensem receipt aya na ho nsem te say receipt on permit no so we container we container okay they are new money say obi en ho oba bitu sika wo assembly ho a ye ma receipt ene na wa ntu ama the right person the am fa baby SF because oba na say me free am tiwe wo so bitu sika ama me na ma receipt magiska na yashimbutum magiedi nti de eso hu ni se sika bia obitue bia ya be se container permit hu ni ye ya e o se utue sika na oje receipt emfa hu ni nipa no ba bi o ye adwuma e wa assembly ho mpacho revenue officer nko na ogisika e so o ma receipt ana se me free magiska se me kutua amawa o se usi tweet se on saka and this sika no obetua wo mo office ana se e revenue ye office o ye nyiska the assembly ho no revenue office nko ana giska nti se giska wo office bi apart from revenue nti se wo diska ne mame a mimi kutua na ama wo obeba na receipt kutami a so me de wa de na ya na de omni se container permit ya okay fiscal planning is in charge on container permit no nti no ba ye no be kwa akohwe be bia odisi but there na most times ye omuni say be bia na obi ade container si nti e demand so be bre na eden eba emfa ne se mani mu hase na obi di container bi si ha eso obi siki mo consent okay so mo ma no consent letter ontumi mfa container yede ensi ani mu ha nti se obi di container bi si ufi ani mu na wo ye hwe ha ma ne di si wo wie na wokọ na ichiri wo be katre say ye mra mitu na ye be buza say nti wo ye no wa ye den na wo hu no ba say ye mea me fie anim na mea na me di si ho dia wa na odi si ho e no kra no say ye busua pani a
bia ne fie ne nyɛ wo dea bia na yɛ abusua fie ana wo han ɛsɛ wo hu fie ra na ɔma wo consent letter ana sɛ yɛ wo a wo dea fa wo side plan bra wo de wo side plan ba yɛ bɛhu sɛ yɛ wo fie animu na wo de adeɛ ne yɛ den AC yɛ bɛma wo permit nti permit no yɛ ma no rɔfo nti ɛno permit no gye sɛ ɔsɛ atua sika na de watua wɔ bra wo si dan no cover saa deɛ no ɛno deɛ container ɛsɛ wotua sika ɛno wɔ fee fixing nim o fee fixing nim sɛ ɛsɛ wotua sika ɛwɔ container no no musu papa we wa frɛ ma me mfa ne nhyim na no problem hello good morning Prof Adam udini baby afrefree Konongo okay my inti okay this is then not otowo fa na hu ya ria let aka wachi na peta cho o hu tu ni na because asam ko sa to bo ase sa ka o question ni biem this is this is then ya otowo fa ni ria sesa aka e ni to ni e ni no ni to ni no o hu tu ni omo obi an fa ni very to yate omo be yiwa no okay all right enti Mr. Bosompe mi ya no ma say obi say watu wawi watu asase no watu wawi o tu mi say obi onu wo tu mi say o ma obi amfa container mesi wo unse say woto wo ni wi a de e kan ye say wanim wati ase wanim na asase ne de da because baby a wo no wasase ne ende no e bi e ho na obi nso asase ne de e start wati ase aha nti se nipa ne bia na e ho no obi asase because once wo no wo indicate wo boundary enya wanim na nipa no de container ne besi ne mum ye nchen no nipa na the other party no no wo nchen ne kwa na se bi ono rezi e bia questions bi wo dwumadi na bia nipa ne ba be de e ba be ye no minim se bia de meka na wati ase aha nti o se nchen mu wanka se nchen mu de me dan no ma to fence wo afa ho e na bia street da meni ubi finfin ya was a street in there was nipa na block access no was me wo ho kwan se me amato wo awie no e ho no me sa de wi bi si ho de once e ho ye kwan na ho ye kwan en was a container bi e block sa kwan no en was once I o madi market e ho no wonim se mu mienu nyina mu nim se ho ye lane e bi a 20 feet lane a dam mountain a e che plus ni mienu no e ho ye kwan dia en was wo de obia ni wo kwan so de ho ya band de ho ya we so nipa no person che say wo what offense wa fa asase asanti dia wo bia wo anim dia wanim dia they nipa very good they say ni kura no betumi de bibia e say ho ya kwan mu dia nya mumi ho ya band dia yes ho ya band mu nyina mu ni we say mo de container bia de isi ho okay no bibi sa say me container okay permit na mo dia ma me no eye afebo ana se eye tempera mo se adwuma no se kase ye na you know ideally no esenka container na de 1 year eso be renew okay woko assembly woko renew but what you say and then renew one year sika ketwa bi o enya bi woko renew say 200 na be sha mama mo kire sika ni mu nyina enti eno de obi o a na sika no kra hunu na de o ba be renew say what na so 1 year one thing I wom say time no so no am renew meaning say honya wo de bi ti anu na ya na mo revenue for no na mo ya we no don ba anye se bia ne ma me ton hu sika no mo be da bi ha bi wa baby a we say what like who renew 2 years say ma wo krata 2 me krata say wo e ma wo yi say so de afibia so be renew ba pe you know permit na e dan de ndie e no je permit na afebo e dan de forever wasase a wato who sit down stop produce permit ma beje e no de afebo e no tua won sika na mo container every say temporary wasase na bia na me de sit down no e na me bia container ano na temporary structure na wasi ba BOHYEBA e afebo no say the woman say permit no oje na wa nsi na ewu
aha ɛno so deɛ wɔ hɔ na mesim so na bia bɛyɛ 5 years 10 years mensi nwie nso ɛ ɛne deɛ ɛne deɛ sɛdeɛ wayɛ wagye na woyɛ bibi wonwie baase yɛ so wabɛgye permit na asase ne da hɔ saa so wagye permit no baabi ɛyɛ mayi ne sɛ ebi asase ne magye ho permit a mesi dan wɔ so mawie mete so ɛna asase no bi na mede yɛ container sɛ magye asase no wo permit dada yi deɛ ka container na meama asase so wosi dan koraa na sɛ wo ebi a wo dan no wosi no wodi kan wasi dan ne wabɛgye permit sɛ woto wɔ koraa ɛno yɛfrɛ no extension wobie dan ne wɔ na woto no koraa no because ebi wɔ bo drawings wɔ include wɔ no koraa yɛden ɛwom wate ase me to fence wɔ koraa aha sɛ woto so bo a bo so secure asase no woto fence wɔ afa asase no wɛ sɛ ɔba na wabɛgye permit yes wosi dan do wonsi dan koraa na sɛ woto wɔ afa asase wɔ sɛ ɔbɛgye permit ɛsɛ ɔbra bɛgye permit every existing bibia woyɛ no wɔ asase bia so yɛ sɛ ɔbɛgye permit nkɔmɔ na ɛde pa na deɛ yɛ no sɛ yɛbrɛ no so nti wodeɛ mo kra kɔ ne krakra no ne krakra ne sɛ yɛbɛserɛ ɛnyɛ ahunahuna yɛbɛserɛ sɛ obi nti biribi ase a ɔmmra assembly hɔ na nkyekyeremu mu bia ɛsɛ yɛde ma no ɔmo nti ne yɛ hɔ yɛyɛ adwuma ma municipality no sɛ wo feel sɛ wɔ issues bi wɔ problem bi ɛfa asase ho ko ade a woba nyame adom nti no nyame ama yɛ nyansa yɛbɛtumi de aboa ma wo nso no bibia ɛbɛkɔ so dindin de ama okay Mr. Free ne krakra ne krakra sɛ de boss kan ya anye huruhuna ɛyɛ yɛ wɔ hɔ se yɛbɛboa timamufo anaasɛ yɛ nkrofo baabia sɛ wɔ amentia sɛ wɔ murumuna sɛ wɔ yɛ communities ne so nti deɛ yɛsrɛ ne sɛ titiru omu aya no omu ba reservation ni mu no rule reservation ni mu no ya na no kwasɛm ni ɛnyɛ me na wɔyɛ me but bere bi bɛba wobɛhu sɛ yɛyi kwan yɛsɛ mo a mo nyina mu ni permit nyina yɛsɛ bubu no wato sika yɛ dɛ agu kwa nti mesrɛ yɛbɛsrɛ ɛna omu yɛ container no nso so no kakra meka ne sɛ bra ne bɛgye permit woba na yɛhu baabi a woyɛ no na mmara ma ho kwan sɛ ma wo fansi hɔ a yɛbɛma wo de asi hɔ yɛkyia tiefoɔ nyina ɛnkyɛ bi wɔ hɔ a wobɛtumi de aso mɛkyia municipal chief executive honorable Mame Safo yɛkyia ne makyia me coordinating director ɛne assembly staff ne nyinaa ɔmo nyinaa ɛte sɛ wode wakyia wiana mekyia bia mobodi no ayɛ mistake ɛno ano no ɛnti abusua wei yɛ municipal planning officers ɔmo wasante Akyem South Municipal Assembly Frederick Bosompem ɛna ɛyɛ municipal planning officer ɛna afei no Williams Free assistant yɛate ɔmo nka ɔmo ne abɔ nkɔmɔ ne yɛbɛsa apɛmrɛ nkɔmɔ no ɛyɛ broad papaapa na obi wɔ kora sika no kora hunahuna ne nti ɛne ɛmi ni bi nti memma metɛ hɔ a mobɛba no masi awie na mabɔ so ebi nso kora na yɛ sika ketewaa bi ɛna akɔ a obitua na nkɛ no no bɛtumi asave daakye bi ɛna asase ho nsɛm no yɛbɛpɛmrɛ no yɛwura mpa na ɛtumi abɔ nti anɔpɛ deɛ mɛda mo ase papaapa sɛ mobɛboa na dwumadie no ɛnso ɛyɛ kama nti yɛbɛsa nso ahyia nti abusua yɛkra na yɛakɔ yɛfrɛ me BOHYEBA na namani yɛboa domdom yɛne a ɛdwada yɛbɛsa nso ahyia nti bibia bɛyɛ fine ɛna yɛfiada nti yɛkra akɔ nti nyame yɛ adom a ɛdwada yɛbɛhyia yɛkyia tiefoɔ nyinaa MC education director ne obiaa katre nyame katre kwa boatma bɔ makyiri dom ɛna afei no ɛyɛ bongo 4 pm ɔno nso bɔ makyiri dom Roslyn Annabel ɛna afei no ɛyɛ Malik ɔkɔgya na nado jakite ɔmo nyinaa ka ho bi yɛfrɛ me BOHYEBA na namani yɛboa yɛkyia yɛ directors ɛne obi biaa yakramo. Let's link up, let's connect on Facebook, Twitter and Instagram at Ahwenepa.